the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Otinini ama ne doso. Nanso twidi ampa Nyankopɔn eche no efiri ne nyina mu. Enquires ma de mo anɔpɛ no ɔdɔfo yi. Efitim na adwane to atwidi ampa Nyankopɔn no abrabɔ ne mu ayɛ den. Efiri mpodie wo de tade ana wai. Wonim enkunimdie kɛse na eba na mmom no ɔtamfo no mpɛsɛ ebɛbɛ mu ama wo. Ɔdnema bi ɛyɛ akwanside de ama wo. Ɔde mframabɔne bi ɛbɔ abrabɔ num ɛde ade kyinhyia ɛma na hunahuna wo. Sɛ ya wo yie di eba no wo bedwane afiri ho. Enti ɔtata wo saa wo fa anyame afi wo mewu edum pɛmpɛnso a odwuma bɛsɛ kyɛ sɛ wo de tade ana wai wo hu bɔtɔ ano ɛmfa kura mfa nhyim. Minu a wotie me anɔpɛ mesrɛ wada. Don't ever go back. Tintim. Na kwaso amu wani yɛ di wɔ mpaebom. Kwaso akenka nyame asɛm na hyɛ ne so sɛ Psalm 34 verse 19 ne sɛ ɔtene nneɛma ne yɛ dɔɔso na so twere mpo Nyankopɔn ɔgye ne nyina mu. Anɔpɛ yi mo ɔba mu da biala da. Kwaso tintim. Inipa bi na ɛba no yɛdie bi ahyase yɛ pa. Hyɛ ne nso wo kenkan Ruth chapter 1 verse 16 na emre dum pɛmpɛnso bi na awomi ɔno ani kuna ne den ɛde ɛyɛ Elimelech ɔnna bɔbra ne kodum pɛmpɛnso na kura motim na brabo ne mo ayɛ den ɔmo de tale na awa ne senti na hu behia sɛ wɔn betu beta ɛkɔma ba ɔmo tu beta ɔmo kɔ no ne kura sɛm ne sɛ abrabo no mo kɔyɛ den pa de ma wɔnom na Naomi ne kunu a ne den ɛde Elimelech ebewu yɛ na ne ma so yɛ mienu de ɔmbedi mpo na ni hɔnom na ne ma no ɔmo tu beta sa na kɔkɔware ɛma mienu kɔ ba busuanim na ɔba ba kɔ bɛka wɔnom ho a mekyerɛ ne ba na ba kɔkɔwa no ne den ɛde Ruth na Ruth no edum pɛmpɛnso a na setere mu ayɛ den no ne kwasɛm ne sɛ Naomi ma mienu no so bewu yɛ na ka Naomi nkwa ɛna afi ne nsenom ne du baabi na Naomi ɛhwɛ na ase Ruth anim saa sɛ Ruth there in fact sanko na nyeyi enyeyi sanko nanso muaya Ruth edema na ase Naomi ne sɛ o kan Ruth chapter 1 verse 16 na or say where you go I will go and where you stay I will stay. Baby abekɔ na hɔ na mekɔ baby abada no so hɔ na meda ense me sa mensan na wachia na bedie adafo saa gidi a Ruth nyaaye edema na ase na womi no abrabɔ ne si ne yie anopai mesra wata wahunu nyame kɔso tintim on na ase kwan kɛse bi ne bebie dia ma no mama kwansifo ne de wɔn ba yɛ madwen sɛ wɔn mpene wɔn de ahunahuna ne atatae bɛba na so tutu atwede amponyankopɔn na ase a bɔhyɛ na nyame ahyɛ wɔ no wobɛduru ho ma kwan kɛse pi ebie dia ma wɔn anapɔnyankopɔn tena ne mu fa nkyerɛw na nyame a wahunu no wonkɔ so tintim on na ase na yɛdie kwan no mbie emfa ma wɔn meden ade Nhyiraba Kwadwo Sammy bi dwumade ne de adaso no ɛyɛ Anidaso Wɔhɔ ma Obia Anidaso Wɔhɔ ma Obia Shanon se sa metena mu ediama Miami senior man Mr. Prince open dodo asɛdma ne sɛ DJ Hitman anɔpɛ yaji wasɛda no fafa WhatsApp number ne so 0593 406565 0593 406565 sanse na Facebook na ɛyɛ adwuma sanse na YouTube ne nyina yɛ dem live ɛyɛ DLFM 106.9 wodo wasɛda ne ba no pɛ bɛgye mrɛ ne akenkan ne nyina ɛte ama wo emre sem yebia homatofo ne de ama wo na won so wodo wasɛda no ɛde aba ɛdi amegye so bio ɛyɛ Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na ɛbɔ 7 ɛde kɔ na yɛbɛtena se na kuwa nkata mbɔso no nso yɛde ne nyina to anima no pɛ ne wahu sema hodo ɛkɔ so ɛwɔ man Ghanaian kofitela bɛtena se na wɔmɔden adomasi kɔnsɛm bɛ na ɔman ɛtete yɛn yɛbɛtena se na yɛde nkɔma no pɛ na ɔman Ghana ne ma hodo ɛyɛ kwanside ma ɔman na mpuntuntumi ma no yɛtime ɛde ho nkɔma nyame nkɔ me de dwumadie yi DJ Zikibi ɛkyinkyim afiri ne froma ɛde ama me sansana kofitela ɛboa me wɔ Facebook ɛna fi YouTube sanso na DJ Omalion so bɔ me twidoma no pɛ yɛ dwumadie no yɛde ba abɛsom mom executive producer no ɛyɛ Mavis Nhyira Mensa Silver Lady sanso ɛne my mama Princess so tɛkyiro to broni tɛdwumadie wɔ yɛkyi na afi nso yɛn station managers owura ku a ɛtɛdwumadie wɔ yɛkyi
Reverend Michael ɔsɛ bonsu ne nyoma wato den ɔsɛ na wɔmi yɛmfa nhyɛ aseɛ DLFM 106.9. Oh my everybody. Now come here be crew. We get me be yummy. The baby of we run. I hold the baby. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9. DLF metie for de ni baby aye kro ka twede amponya kopon ho obetumi de aseda messages ne de aba na WhatsApp number ne so a 0593 40 6565 0593 40 6565 Sasa na Facebook no see adwuma
at DLFM 106.9. Dancing on YouTube. And you see them live. Pass the messages in the bra. The man you make candy in a farm out. And I'll pay the man, say yes, sign. And I'll pay your dinner good pointy. And found the best Yabra Bonomono. If you swear, Anidaso. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. And the permit call WhatsApp on us, so I'm making cast the messages in the Famawa. We say good morning. In fact, God has been so good to us. We everyone for your teshi or for the permit church yao. And now this yamu teshi na. We say good morning, Wafa. We are so glad to see another brand new month. Amen, amen, amen. We free Kofi ma. Kofi ma dena ni misa Shaman Diamond City. Ifa na pay kwita omudie mo. Kuramo akwasi awieye na wo bra na nya kwada biala da. We say good morning. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Augustina Kofi, Eddie Free Tama Community 11. We say good morning. I'm so grateful. Amen, amen, amen. Murphy Eddie Free Tama Community 10. We say good morning, Ghana. Good morning, Sammy B. I thank God for my life and that of my family, for giving us another brand new month. This is Richard Meno, BBF, from Great Special. I say greetings to BS Scholars Association Group Ninja. We say good morning, Wafa Sammy B. The children point to pass and pay. So I share any abusian in us. We from my fossy and chain. We say good morning, Sammy B. No business priest. How are you doing? I'm good. I said thank God for my life. Now, Otia life, a different Christian village at Chamawata.
We me anka same wo fasi dora ya je waje. Ahofe anopa me chiachia. Ena so twede ampan yakopon hira wo pa. Acheda de mensaka. Said the magic gibi no. In fact, the liquid soap no ho. We the fans san ho ehwiam pa. Na etumi tu fia senso. Dola no pencha kese yankoma. Ya me kwaso amọ ho ban fama ye. We say ni nyam ka twede ampan yakopon din. Ya me aye bi pa. Ya no pede yakopon ase. So ahwe ne oboya ne abusu nyina ho ban. We efi extra oh amana say. We say good morning, Nhyiraba Kwadwo Sammy B. I thank God for my life and that of my family. Not forgetting those listening to you this morning. Any DLFM workers in India. In fact, we'll tell live. Every great station, what am I? A DLFM next. And that's DJ Ghanaman for you. Ghanaman, and a pen check as soon as you come out. I mean, shall be. You might know about the DLFM actually. We see the Lord has done it again. We are alive and healthy. If you feel anxious, in fact, a mood pa. The national young country and Poyang amen, 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 amen. Was young point shall deal of my Vogina, no my winning in your home. Was the Master Jesus? If I young point Coswa, no yen, I can see. We Janet say wa. Also to me say no me say nyina ye ho ye. Ye ma me say wa ye tia papa. Wasa de Yakopon say ne. Eye wukuada. Na ye boso me foforo. Yakopon hire ye nyina ye da se mama. We say good morning Sammy B. I thank Jesus. Amen, 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 amen. Blessed Sakumono. We say good morning. Thank you Jesus. For another brand new month. Amen, 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 amen. And I'm always here, Safo, Eddie Frawosh. We say thank God. I thank God for my life and that of my family today. Piano, Eddie Fritama New Town. We say thank God. Amen, 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 amen. And that of my family. What's the uncle points mama pressra? And I wish Yanina. Where ye ama fusia. DLFM 106.9. I'm in Facebook, no son, making kind a man for Sedano. Now, Piaga Pagadiaba. No, say happy new month to you, Sammy B. Thank you, Jesus. Thank you too. That's right, Damba. Or Nedia Diabo. Other the band in fact, I'm yourself. I do a kind of party headquarters. And no parents are Yadan Yamias and what the Oyam yourself. Joshua said to the Abba, I say good morning. Samson and Maria Chilate. I say thank God for a beautiful brand new month. Good morning. So bonne the Abba. Also the children Poyako pass it. If you saw your online driver, no the Yanko pass to Munina Hobine, no time for being to me for Munya and Yahanama on Mose. Not time for being Quajo Monk from Musemu. It was the Yanko pass the pan of pay. Danson of what empire the Madia from my Vogina. Yeah, that's a pass through Bonnet. Or say, sweet Elizabeth. Miami Wafa say sweet Elizabeth. Or say good morning, my uncle, lovely Sammy B. Handsome Sammy B. Or say God bless you. Or since I didn't say catch the Empire Podiano pay. So watch I am Quafro. No boy, I buying. Amen, amen, amen. Sweet Betty, Eddie Free Lebanon Zone 4. May what fast the Guinness or Benwadiaba or say good morning, Sammy B. I thank God for a new month.
Wase busumi we mu ye na wo bosome. Do de yakopon ase pa. Happy birthday to you in advance. Sansra Emmanuel Ayekwedu. Wase good morning Ghana. Happy new month. I'm what fase na nature or say the aka wanimuno and a dozen the senti me kwa homano so na yadin commando pay so I'm on now team am a plus 233 plus 233 plus 233 593 40 65 65 so we're gonna answer the am a 0593 40 65 65 Samsung 053 40 50199 na chance the aka wanim and a dozen you funny say DLFM 106.9. Good morning. Good morning, me wafa. Ayasido, aseda. Rade. We ye adana dakwa yadom do bro sina net say. Me wafa, nyame adom boko. 30 seconds maseda no kosinia. Eda rade ase. So odi etwa. Abosomi edu. Na you see, yes bosomi fufuru. Yes rade ni say, de wa yama ye ni abosomi no etwa mu no. Sa abosomi ya enne eye first. Amen. 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 Fanny say good morning. Good morning. Auntie Maggie. Ayo. Okay, she Auntie Maggie. Oh, we are Yamiata the young Quachayan. Or the 1st October more. No question. Now, yes, the Dankuto near the man be brain, no one and no one shall see. And so it be no more chamoko. Ya crowd of what they are there. Mani aye kan say o te asefo nyankopon a wa home nkwa home agu yemu ye dana se le dana se ma mabusua kase a ani me fidua mu nipa nyina DLFM abusua kase nyame momu nyina ho ban no sha bofo ma o my Ghana nyame abie ni han fefato yen so mu mofra empani youth nyame mo bibia ho ban ye difini ye fiba enya sumudue nyame enhira mo ani adwuma pa mo ye de boa o my Ghana nyame nhira mo ba bibia asante zongo wo ne chia no oni nyame nya adwuma amen wo so oni nyame me chia hitman all right brako brabete onka Mama Fanny say good morning. Hallelujah, Sister Lizzie Accra New Town and Pom say. No, any nyame adum we da na won so e. Ya me adum we hu ye mobo maseda ne nko. Ada nyame ayebio. Papa. Efi 1st January besi nne. Enye nipa nyina ni nya ne sa. Dabi. Ye ni bebre ni shase ye di bronya ni bebre ni wo ho na hwe bebre aye hu. Ofa me no me no ye nsem fata o. Dabi. Ye nyame adum ni na hu bro. Na no pe tekere ma da bodwe mu amoja gusu edi emu afro. No kwasem. Anopa ye de be se awrade anam. Ni yi a wo ye nyina ho. Ya de waje ye nkwa de a ye be ma sa nkwa de kuruwa ne so. Na no pe ja boni din na nyonyam nka na dum ti amen. Amen. Good morning. Me dia majio. Asante zogo meju so the pump to say. We who another Roma. Majio kana. Muso ati mi nkai. The oba de wa ye bia ma me papa. Kwasempa asante. Abusu me be se enum nie. Funo. Mi anga saka mi simi ye ni we di na fe di abro me so. Na nkonta to bentum. Na so ngagopon wa ye bia ma me. Be da so tiasi. Amen. Mami, ati mage beda wase majoso. Adopo majoso pa. Mahunu ni sadi ya papa. Me yire me ma. Omnyina za kwa we bia mayen. Na ya mekani say. Omu nyankopon wa. Odo omu fa mi mu. So na omu somo no. Enti fi so nya mi somu no. Ansan wo. If you say that body any na wu better than you oh that's a new DLFM. Hello. If you say any na be chama ko papa one go one of pay. Amen. Amen.
Mami Fanny say good morning. Good morning, Rakora Pome. Ya me adumo ma ho fe odi na bia kasa free. Frame Auntie Abra kasa fi afenya. Auntie Abra free nya no pay ma seda ne nko. Asoda edema asafi huwa. Na sama odema ya na pede, emu ode se anoma annam. Amin shraw. Papa. That's why ye enyum kase ye rade aye. Ise delu kwa atosio no, enyum ene yedi bubuye. Bubu ma ye nko. Bubu. Ese ade achi anapai. Sabe da fumiti asia. Media masunyo na mai. Erade aye. Ade achi anapai. Mesi sabe da fumiti asia. Media masunyo na mai. Erade aye. Amparara diasha yesu amade pase yebio au eyadom alakwa maeti sanya yeti yesu adumo eyadom Amen. Ampara eyadom alakwa amaete sanya yeti Mama woni yesu dia cheye betwere wudin wo DHH ni mo wate. Na ye ma wonya kwa leader betwere wudin wo DHH asafo no wate. Meda asipinya menhira. Amen. Enya di banya na enya ni seyo. Enna bebre na na yekwada ye. Meda asipi adofo agye homa na boss. Ana na ye sole. Da sole ade ye yadom. Ode yankwa cheye. Ye ni oxygen bi ani asam. Meda asenya menhira. Emergency ward ani asam. Na so Yesu obie ye nkwapun se ya. Na ka ye ni wan ade boyefo asese ye. Papa ye kwa wo bia nkonkwa de bedu no emu wua. Me pa cha yam fancy meda asenya. Ni la kunya ne de nya ba akofo akunya ntima twa akono obi so aba. Na wo kasa papa mitio na so. Meda asipi wo de tie me wo beteme nka wate. Nya menhira amanfo dos ma homa no so. Mesra wo ba boni ntentiem ahoma na amanfo agina se no dos pa besra wada. Sebe ye beboa ye mpese wo befre na ayese yakate we ba ne sa emmoa. Good oba boni ntentiem na afoforo nya kwanya nwura mu. Good morning. Sammy B. Sa kwade tema come 11. Me yintio. Yo machi. Yo sa kwade. Yo yede nyame ase anopai. Se ode ewura busumedu. Na wa maboni bia antoyen. Na busumedu enso no. Otamfo ne osefu bia na waye na dwen se o maye ntwa no onyankopon enhyi oni na busunya. Amen. Ena mechia mesofu pani. Midanyame asema mesofu pani. Amen. Midanyame asema mabusunya. Midanyame asema DL busunya. Midanyame asema College Association. Midanyame asema 499. Sakode dase nyamishira. Midanyame asema mrekuwa. Midanyame asema wonso. Amen. O Yesu dimo. Amen. Yam Fanny say good morning. Good morning, Ofa. Medofo di na bia kasa free. Ofa odofo ba ku pro akos ni kaswa. Sister Akos kaswa no pempo moko de. Yesu de achame. Da twede ampo yakopon ase. Nyame adom ho ye pa da nyame ase na yenko. Oh, Ofa. Anase de do wura Yesu ase. Titi January. Ebe tum enne. Papa ya ma ye ho ama asem a. Na na pe ye ni hua ye ka kire no. Ye ni sani sika. Ye ni sani bibi. De mom aseda. Onu ewurade a. Odi ye wura 10th month no. Ye nim se 2 months ya aka no. Oni ye busia. Oman Ghana. Adofo. Papa odi ye be twagodo. Nti na pe mi da wura Yesu ase. Because me said, "Oh, yeah, mommy, our brabo munina, many sododo, the dana sabia brina, send the custom pa, with fear me, oh, yes, to dignity. Amen. 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 Fanny say, good morning. Good morning, sir. Hey, as we ya me senior man. In fact, mete on catch it.
Yes, Gideon Belma Sante. Yes, sir. And I pay fast Damanyaminenko. Osuru Bosu, Atogu, DLFM, so. I'm in Nhyiraba sorry. I'm a train of Fidicasi and Mudia. Yet the Afeda in the Cambia. A show to Trubus in Yakufu Dia Nuyam. So not the Maraqua. Uncle Sinshira Ghana this year, na any amount penny. No man, as we GI Kitan, and Coso from already being not the Munti. Amen. Amen. Hey, Fanny, say good morning. Macho. Kofi ma Ashaman Damon City and Ope Macedon Kofi. The original Alaji Kasunte. Oh, Alaji senior. Fake. Nina you fake cry. Over, Vivia Wokode. Yamia Dometiapo. And that's the Oba Deng and Kopase, or to Trobo Sunyan Kopon, but I don't kwame. And the 1st October, Yadanase, Musumi do, easy. Musumi ba we the Edi Kankra Wafa, 1st January to 31st January, easy. Ya memoir between 1st October, Radinaye, and yes, and coupon saying the anchor ye on the amen. Amen. Hey, Fanny, say good morning. Good morning, Wafa. Udin maybe I can say from Hove. Wafa, me dey feel because Sister, if you could do I shall be no pay master than call. Wafa, you can find now one day ni. What TV move fe. From January, wa boy who ba my who am master. Ye nya ba man ye. Aye bi amponya me da was na no pay. Ano pay nya kupon ensan share so busumi o me ntwa o me ho master ye ni ye mba. Ye me ko su o mo mu ba fam ko ne o mu mbra ye ni ebusi nyina. Amen. Amen. The family last caller now made the accident dia sia no pay. The Fanny say good morning. Hello. Me do fu di na be aka free. Sister Ajo Agran Saba. Hey, mama sister Ajo Agran Saba na pombo koze. Boko. Malonche me ba me be fi. Ne hu yi pa malonche ma so me be fi. Yo. Ya Mario mama why? Mata olitiane pe ko olitio. Yo. Master dan nko. Ano pray. Ya me ni asem dia ka. Say, ya da Nyankopon ase. Ema omanga na ye mu nipa ye wo mu nyina da. Amen. Amen. What for we dey say one pinu ntimi for no mu ntwato. Good morning. Morning, me Rastawa, me Ketri. Yes sir, Ketri be dunie tema. Tema nuta aboko. Oh okay. Sina no pay master dan. Hallelujah. Piano ni tema nuta. Oh, piano no pay master dan ko yeah. Generally up to Enra, even not for be we. But because of the grace of our life, we are still alive this morning. Amen. Amen. When the mesra moda, after dan nya dia metimi afa call ni bio. Monta mechuku. Emre se mesa bia ma to fon dia ma na wa body agura mu. Ye da twede mponya ko panse. Wo ye maame odobroni na busia nyina. Ye da twede mponya ko panse. Ye de be maame akosia sa won na busia. Twede mponya ko pon hwaso pod ya boy papa. Ya de Lumba busia ne ho ban no. Ye se ye ni so ye pa. Enti wanyamio twede mponya ko pon. Besa yadom anope ye se ya da wase. Na chance dia ka wanim na dos so. DLFM 106.9. DLFM. Niako wanim
swatch remi boy. Now I saw a guerra so. Now I was on no yanko pontia when he does so nyansaye. And he does so nyansayo. Out of way. So Bama when he swatch remi boy. Now I saw a guerra so. Now I was on no yanko pontia when he does so nyansaye. DLFM 106.9. Now I saw a guerra so. Now I was on no yanko pontia when he does so nyansaye. When he does so nyansayo. Mini so Bama when he swatch remi boy. Now I saw a guerra so. Now I was on no yanko pontia when he does so nyan. And a penny does so nyansaye. Way if in a nature. And a penny can full Lumba super at your mouth. And super bomb on Tennessee. Ghana from Fenia grow crowd where you are. In fact, more the parties out of Manam. Yes, when you are to your boss, as us a crudging. And a fan video kama. And you're feeling when we are doing it yet. Yes, some way you need your free more. The sentence on Sadia who do it. You might have to do a moody, yes, you're winning. I know. Obey here and swear. On Fancoda Lumba super. You put Papa Massima Hokuano. Uncle Cram Moody Juma. No quackers and then Tamuna. I don't pension with you, my dear Mubediano. Lumba super said yes. Yes, a best surprise with your mamma. Somebody has some Hokuano. Because it be a year never fear. Aberdeen to anything occasion piano. On to myself and Lumban super and penny for the Papa Massima Hokuano pay. I find your bass of the Martian Cafo. What cares if you because they've been pona what tries a crabo boy and Bissifia. We know you man find it. Columban super catching a could be never question. Soon the Benesca de bottom. And that's in Sabia make us a web be a shop. Oh, Sunya dear Phantom. Lumban super buy go to Supani Benacoton. Now I saw Benesca at your Rebusia. Now I was on no Lumban super and penny for my true face way. 0555 409 from Yansaka home. About 274 757 0555 274 757 and 0577 475 343 0577 475 343 Banko Piemo dance man in Patema Honamona Madam Abanya Meche Butumo. Na Madam Abaya Meche yani shop no. Lumba Sport. Esansu ben appear to sell more. Ewa dance man. Na homa telefone 0557 349 401. Mama Vic able to more fan Sport M. The shop ne adjacent to Nyinasin Washi Bena. In the addition more fan ko. Mati dene Amasaman Pukwase Zapeman. Dobro. In some one babia. For my infancy, Mama Vic in chain. The shop on fan Sport M. A just adjacent to Nyinasin Washi Bena. Na homa telefone 0500 680 783. But how can you put tomorrow that come and Sacred Station? The shop on a bad trouble Hodma. My two phone is 0244 094 793 0244 094 793. I'm in Franco Piemo Dowenya and Patem Sua. Edit Kusibutum, Edit Kusibutum Dowenya. The shop on the Central Investor no, and a different anymore. Now, my two phone is 0246 601 004
0246 601 004. Anopaya ya dom na se ne na watwe foforo akwa besi. Na dua yi sa foforo yi ne bosumi ya kwehye mu sese ni in fact bosumi we ni de ye fresh one. Enti moma ye na nyame ase ye him kakra. We every Lydia, sister Lydia was say wa yam special. Yemfa we ehim ti for handkerchief no ye him kakra. Na bo nonso ba kwagye na boafo nkrato ye ba pe ene osime. Ye ne ye kro no na dwumadi awodo aka no. Ye da hyehyɛ so nti sister Lydia was say den Yesu Kristo
kwa samsa no pay yesu aye fefefe pa. Ya we Fred ni Ochiami Adi. Wasi good morning Sammy B. I thank God for another brand new month. Amen. Fafa Joyce Diaba. Wasi from January to October. Father, your daughter and her household are very grateful. Happy birthday in advance to me. And my late mom, wherever she is. Fafa Bibia Baye fine. What? Delekaye Tesi, good morning. Muhammad Prince, also good morning. Nhyiraba Kwadwo Sammy B, watching and listening to you live from Gomwako Kofu. The show is blazing. My regards to my able DCE, Honorable Alhaji Muhammad Kasim, and my affable member of parliament. Honorable Richard Jan Mensa, Deputy Minister of Energy and Green Transition. Mr. Prince, Yamisha no pay. The Premier Cassam President Eda than a tete or Kensi. And if it's me, Eda Baquamin Mindin Huagrokra. Eda Daniel Ejima, and a permit of Church of Pentecost, Cantaman to a summary. And then man Cassame Deso Passa, Pastor Nilo, Ata Ochri, on a year desert pastor, Edima Old Fadama district. In fact, Old Fadama for the Pem Church Obia. And the Cantamantasa for Manamichia Munina. Madame Hotel, Aqua Jabo for Ancrato, ye ba. Huaka Tambo, son of Betras, or Neti Jumedia Cano. At the best, so Ediasum. Yanfani say. Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one tia one trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor shake you amoniaje, Echegusa, oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels, the Dime Papa, in the Padem. A buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo abotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. E bring so station no ene din hwani mu. Se wo kwa denta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFMPlazaHotel.com. Website www.DLFMPlazaHotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. When him say your data sitting 99% of our daily activities, you buy in contact with viruses and bacteria. And anything you offer BioBlast disinfectant, BioBlast disinfectant, esa boy who buy 99%. BioBlast disinfecting technology from Brian and the active ingredient, ecochlorous acid, viruses, fungi, and bacteria. Environmentally friendly and safe. And to say few schools, restaurants, offices, and a barbering shop use to BioBlast disinfectant for bon who buy. And yes, also a BioBlast heavy duty cleaner, non-toxic chemical free cleaner, a good degreaser, a cleaning fat, grease, and oil. And to use BioBlast heavy duty cleaner, if a clean your tiles or bathroom, sink, fiberglass, stainless steel, and any home. BioBlast disinfectant, and a BioBlast heavy duty cleaner, a cleaning agent, BD Group Limited, a dia bedaso. BioBlast disinfectant, and a BioBlast heavy duty cleaner, no, you want in various sizes. So pedudu toa, and a so pebiato, Kogoyo Mart, and a China Mall. I work Ghana have bia, ubenya biato, and a fre 02465966689. FDA Aji Edwedian Katwe Atum. Luck is everywhere for everyone.
ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wedding jollof no the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afa so abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# nia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana nia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo na se miamienu so na wankasa yi no ma wo pe fa mobile money ti aka enu ano no wo beka agudie no ho kwan fufura obetumi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com e wo internet no so se bia mi community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetumi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba wo pe na sem se wo Ghana fa mobile money ti a se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa bank card ti a ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empty nso betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yenya lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata chire wo Caritas lottery platform no so the luckiest. Follow us on our social media handles on our website, DLFMonline.com. Yeah. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. What do you do? When you need some money? You go free hustle, you go pray. But you need some luck today. Just dial *712#. Make you play the game and win. Buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial *712#. luckiestlottery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. Follow us on our social media handles on our website, DLFMonline.com, on Facebook, DLFM 106.9, on Twitter, DLFM 106.9, on YouTube, DLFM 106.9. Education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9. Midinde Dada Willie, President of DL College Association. I'm Kwame Efum, me Vice President, Emma DL College Association. DL College Association. DL College Association. DL College Association. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Mema wakwaba. Afei empempenso ye dre no ye ba beko yeku wankrata moboso dwumadie no eso. Kuwakrata hodo ne nyina ba bonten na mba bedomo suko na kuwakrata tututu na srane abasa na wahu nsema hodo a kuwakrata no e de ba bonten so tiru ne nsema hodo a edi ahim ego oman kanem eye DLFM 106.9 edi ameje so no eye wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi nie na yefa kuwakrata moboso dwumadie no enhye ase emfri the chronicle kuwakrata no na chronicle kuwakrata no pe no ode nsema bapam na wobehunu se eye adwumaku amoton fango aye den da wono se tuta energize mekese wono mo ekwa kupie mu court efri se owura bi ono om ne digwa otototo fango mo hono ma na wo kiremu a nema bi akoso na ni anye ho nti watabiri wonom edomo court se be ya na nkrata da yakoda court no obetumi edi epem ewo ho a mekese no eye tuta energize krachi bi so do mo court na watimi ekutwa mutamichi na so kuwakata de ho nsem ediapa na sanso na mekese no American in court for dealing in good without license
na kwakata ne kyerem sɛ gold board empenifo kyerem a enipa bi a wadamo free US memu tete omayimu a wanom edi sika akɔ ho dwa wɔ omayimu a wanom eni tumikrata kwasibo ne bɛka ne sɛ license ne binti no make say dan to awoma sene ma omukwa akopie mu court omakwa akwaka mo nsɛm tumi bɛ na munya ya mabepie mu Ghana mu hamsi na mudi sika akɔ ho dwa na muni tumikrata ne de emre ene na ene bɛkyira kwakata yi ɛde ho nsɛnsɛm ɛde aba emontene so na behu mahyebadwane ono egyina mu de ma de hia wanom ɛkɔ nsɛmama do agiri ne den ɛde onumnyamfo Frank ano dompre na ne foni da ha no so mu kyerem a ɛyɛ Eastern Region MPP amanyekuo ne ma epi epiemantemu MPP MPs denied calling Brian to retract their endorsement of Baumia. Ɔhu sɛ ukwa piemantemu amikase ne masebadwafo na wanom efri epiemantemu ma akoma kutunum kyerem a wanom asiginaye ekɔ akɔtai openipo no aka ne kotu franka edema MPP amanyekuo no ewo fempimienu ne aduno enan abatomu ono kra nso eye omampeni dada bedi achi ne den de Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na apiemantemu masebadwafo makoma kudunum kyerem sɛ omo kwa akɔtai na chi na womo endorse no sebe ya abato mo kwakoto MP amanyekuo no primaries na obetuma di nkonim akwakotu franka akwapre omampani akonwa ebedi omampani ewo MPP amanyekuo no din no emu na eno na enipa ne bi e kana bra champion chirim se na mo ya ne sanse nya hwehwe ne mu na mo ye ni ade a enya ade pa na ebinom aka se chirim se won kana no ntum base badwafo no bia wo ho kwan se ono nipa opa na asem no otumi esi gina se nipa na asem nti munyai de mo ye no na omo mpene so kra bra champion de mo keka ni ade a MPP amanyekuo no mo base badwafo no bi ampene so ama no kra na yenko PM the news center si form no mu kyerem a AI NF coding ne beboa pa ma telecom so no ne ma konkan pa wei ayo panipo no ene da MTN adwumaku na no ewo man Ghanam ene ekasai o kyerem a AI na bai NF su coding ne beboa pa ema telecommunication no networks akodo no nyina atumi apodwumaden asom o man Ghana sompa ko kratai ede ho amandebo ede ba no paya enyasem kuma sanso na ministers in fact oma contradict ormo ho a omu kyerema unpaid teachers salaries nandrada ana kyerɛkyerɛfo a wɔn makɔ school ebi akɔ mekyerɛ university CB suapɔn ebi so akɔ teacher training college CB a wɔn ahwie na sɛ mu wi mu kyerema ma yɛ adwuma ne saa afe ba akɔ ne bosome 13 months eni emperimfo ntua moka one staff IDs ene so a emma na den na mu kyerema yɛ kyerɛ na se no Deputy Finance Minister kopie mu ebi sanso ana openipo no ana hwe o man Ghana ehumasuya so me wo faase onumnyamfo Haruna Idris kopie mu na mu kyerema mpenifo no kasam kekeka ya de to akyerɛkyerɛfo nanim na mu kyerema we de contradiction ko a penifo no ho boto no mfa nkura mfa nhyim ensema mo kana mo kyea sa jaza mu kyerema o man kasa kura no o ma contradict o kana wa kwesi ndati ni wasaba nanim mu hu de o mo keka ekoye pinsu akwa ketai ede ho sensem etiapa nyasem kuma kram na sanso na dame face CID proof today nti dame ekwa kopie mu ewo CID akache no no ankasa kotwitwa age ne ho sebo mso okọ na sentence a wode abodo no sam vade ne danto na se ne mgofaase aka na osoafo no hwe o man Ghana oya ban lawyer pen no kwan so na hwe attention ne so former attorney general na no kwan so na ye minister for justice Godfrey abo adame okwa kopie mu CID akache na wakoyi ne ho ano instance bia omode abono ne so okọ na samfade a ene dantoa na sema ono a ene wone emla no beko ahye na no yakata fight asemieno ewo the news center na no pay ode sama ne boy ede apa na sasa na news center esa ba mane say mikese de total energize nensam na ba ya na akopie mu court na akoyi ne ho ano won nsem bia hodo ekoso no obi akoto fangom hodo makọ gina court onkoyi ne ho ano a ye nsem pi na yemwula mu ewo the new publisher na sifuma no pen wo kirema enyasem kuma o enyasem kuma kwa na behu abronya DC
we me ame wo fa se ukopia obroman tem on na ye MPP amanyoko no titena ni chairman edema wo no na bafo no ne fo ni da na mse na sade wo kasa na sade wa jira na ho na sade wa chia na no okuwa ka ta ni mu no nya se mukumma na mu kire ma Antichrist candidate wahala Antichrist candidate wahala Abranya want showdown with MPP disciplinary committee aired live on TV and radio. Abranya want showdown with MPP disciplinary committee aired live on TV and radio. Inti Abranya ndada MPP ama yoko tonkrata de frɛ no so mra no mecheche ne nsemu nsema hodo bi a oka edigu akom preko Kennedy ohina Japan anim ase echire ma asabe ono ne nipa bi a na me honhom ne mu aboa wo so dan wure mpo eho wo mfaso sene aka ne masebadwane de ma de hye mo wasen central Kennedy akom preko ohina Japan eno na MPP ma yoko no mpanifo echirem sa dan sa aboa na no wasen mpo a onfa ntwa asuo ni senti Abranya yi brabe yi wa no na ba anya so nani bedi abedie no nani abreo o se hwe mo de muhu de ba afi kwa na mbe na kesiem the new publisher e de ho amanebo e de aba na bro nani de bedi abedie ni nyasem kuma kra nani abre pam na sanso na headmaster court folding SHS girls breast enra se bi wasan ko fa ba bi o na mu chire ma nast eya wonom assistant headmaster Mr. Charles Edu wabod homoden akofa school mu eye nast senior high school na adisua ni ba ko de na sine sere na nufu no mpokua no ode ne sato so mia ne se yia de abofra ne mpokua ni diagro ne po no na nufu na no ayesa abakitu bi ne si ode ne sada na na ma no sa eti feelings sa papa ya ni ha han ana abofra yin so school ni abofra timide na no EDC assistant headmaster pempem ne tiri hu mu kwabo kirechire ni pani a wawade ohyeka wanya mfinhye ne beya duonum de kɔ na abofra keto a school ni abaye etwa na pempem kisis na nyasem kuma ɛho nsɛm no kwakra de aba yampiam wo the informer was nothing but the truth na wo chema MPP Eastern 15 Eastern MPs reaffirm support for Bawumia page 4 ewo the new ewo the informer and I can say Dr. Mahmoud Bawumia said the aya no MPP amayoko ni mako edunu ma moye mahebadwafo e dia tum se omota na chi eto benkum eto ni informer na ekro ene ho nsem so apa na road crashes claims 1939 road crashes claim 1939 lives in 8 months page 5 ewo the informant kwakata ni mu ena ode abai na wochire man lolo nkwanhia nkuto atimi akum nipa mako apemba ako ahankron ni aduasa enson ewo bosome mako angwotwempe entem ewo afi nkuto 8 months emu nipa mako apemba ako ahankron ni aduasa enson 1937 eno munyine ewu through road accident afi nkwa eden pa eden so den kwanhye ne kunkum Ghana de hye ne hu pa na Tamale Hospital pays goes about 1.5 million Ghana cedis Tamale ayalsabia no abayalsabia mu kire mu sika bia mu tua edi konsamadin mu no hu pa edoson papa ene ka baba no 1.5 million Ghana cedis ka we nyina no omatua e de kwa kwahye nsamadin mu a kwa kratai de hama ne bo e de ba yampie mu ewo the daily satellite what no touch ne ko no so de ba bonten wo kire mu sem modern Ghana 1.8 million to feed each prisoner 1.80 wa mu kire mu so na hwe o man Ghana amanwe nsem so me wo fase muntaka ene wo kire mu a ye ka sai de mom de fiase no de bia mo benya once the 80 pesos na mo de to aduane adi 1.8 mo benya mo de to aduane adi mo so manya sika de agumbotom
ye hwe mekom ne mo ma ye bonu mpa mbedidi peche akwa kete ede hama ne bo ede aba anopai yankwa ne nko pie mu wo di Ghanaian publisher na mu kyerem se MPP bese bedwafo ni bi ni na champion ase santo kwa bi anya sem kuma age se age pinso akwa kete ede hama ne bo ede aba na omu kyerem a Ghana man penny infoni da no se Ghana man penny buafu wadwapa na omu kyerem a page 3 ede ma di Ghanaian publisher o kyerem a Mahama drugs CSOs into Galamsey. Ghana man penny a drag CSOs. Edomo eko. Chimse Galamsey hun sensem na Ghana man penny we dwani buafu pa. The bufu afu ase no. Enyasem kuma kra. Enyasem kuma kra. Na CID asked to prove Kulundi Japa over alleged fraud to delay at forcing trial. And this one says, "Seminal yen simpi." Na yanko ya nimnyanko PM of the Ghanaian Times kuwakra tana ba no pen wo chirema. Ghana water resources declined from 1,900 cubic meters per person in 2016 to 15,000 now. Hey, enyase mkuma Ghana. Asa hwe yensu so chirimsi se mke se de se Galamsey na yenti no. Ensu ahodo mba mmodin ya produce magana ni nya binum na so ati se hwi a. Se ahwe ne yebedu ba be ni nsuo de. Nya de betuma nya bia no man ekurum ha no nso aye nsempii. The Ghanaian Times ko akratai de ho ama ne bo e de aba. Daily Guide wasifuma no pay. Na wo chiremu anopa nya semkuma. Claims of 3 billion National Lottery Authority giveaway force CIBI for no omu chiremu sika bia omu chiremu a National Lottery Authority for akotua sika bi kwa a nimpa bia bomu 3 billion Ghana cedis omu chiremu ne kura nim kura munya no kura ba kompo enya dia egomu sanso na local for atumi asizi wuntumi 15 luxury cars chama wuntumi asante mantem titan de mempe ma yoko mu chiremu a cars makoma edunum anya cars ketwa cars na gya na so pa makoma 15 wono magye e wona kache chirem se cars na ye oman yi di ahyen ye oman yi di ente o magye o masizi a mo hwehwemu ekoso akwa kata no de ho ama ne bo e de aba anopai the custodian anopai wasifom or say mention traitors among us 15 Eastern Regional Pro Baumia MPs Del Brand. Nasim kuma. Omani abrepa. Bena champion de anope ne ho nsem aba. MPP am yokunu ma hodo am yemase bejofo mo apie mantem ne natentama anope ko kata no. E de ho nsem na de aba enya sem kuma kra. Ebra ne kopa de nyina we so. Na yemfa ko kata mbo so dwumade ni nsi. Na ye na ye ho na yemra yebra ne tenase a yebedi nkomo kufutela agwagura mu DJ Omala ofia na yebedi nkomo na no pens ma wodo a ekọ magane mu ye de nkomo no pedwuma de ne dia da so ne ye Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Die Hard Fan Club for Mosedeng. Your friend me Akosia Lumba, may a Southern Zone Coordinator of Die Hard Fan Club of Daddy Lumba. Medindi Ella, me a page manager, Emma Die Hard Fan Club of Daddy Lumba. Medindi Tiaroba, me a Southern Zone Deputy Coordinator of Die Hard Fan Club of DL. Ishmael Sadiq Abubakari, National Organizer of Die Hard Fan Club of Daddy Lumba. Die Hard. Yes, say that. Die Hard. Yes, say that. Die Hard. Yes, say that. It's official. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Daddy Lumba say odopepa na mewu yenko. DLFM 106.9. What's
beba besie me do beba na mawo mama o beba besie me DLFM 106.9. Besie me do be banana data ubeba besie me osani media kwanto atamfu mo shire oda kwa mamu anyame oba mi say yeah jiwani yo Obia, Juanio, Bruno. Lolly, Apana Makuo, Namakuo, Lola Yawa, Navana Vatim, Lona Vana Makuo, Namakuo, Lola Yawa, Navana Vatim.
Jiwanio. No question so do baba na mawu. Odo wo chasa wa ma ya so ya hie o. Samu akwaba e de DLFM 106.9. Edi ameje so no eye wo fa. Nhyiraba Kwadwo Sammy ni DJ Omale no fia de musi. Ode mi na Facebook na afinsi YouTube. Wase men kan share na ase Jasper. Wo chia ne pa. Na woni mayi. Sesa adwa agunansa ba wase men kan chodo chew ai. Ti ya bo modian na fre na yin nin komo. Ba me so da bokọ na nyim nkofi ai me sere wada. Ma tre sesa adwa na ediba no ye da opa. Impera ma so mekora me koso hwe. Sesa adwa me tie chew. Na de hye wo agunansa ba nyina. So adrofu ye cheche wo nyina da. Takra de mankesim. Cape Coast. Anomabu briwa. Mori. Bebe cheche mu nyina no pay. Anope winim afomudin yade ba ko a yesani bi odina pomudin di agro no ese ni pa no mpene nkwa enti mo fa se awutie me anope mesre wada emfa wa koma na wo kra mfa ni agro opomudin yade a ese hihia wo ye pa aya sabia ba ko o mayi mu a ye ne bomodin ahwe wo kidney NF so brebo liver no so search ma to bia aba ho no eye na ebetuma si gina yatumi aboa ma ne nyina yatuma tu ase daku dia ma akwante mesra wada emfo akoma afen so wo brebo no ene wo kidi ne mfa ni agro kra ena chini ne wahodo obi ha nipa no wo de ba ya so ya sabia no etimi etu ase daku de ma o ebese na ya sabia ben anasa ya sabia ben Nhyiraba kan ni nyina ya Vidank Healthcare ya bo adwumaden ye pa eye fatty liver what the baby ho adwuma ana odwonso ni nyina da ne protein ko a enya kura emwa wo eye kidney stones ebe yi ni nyina dia ma o oye bema wo dwonso a uhu o prostate no enlargement take place nti wo hwa be hu ana kese wo dwonso ano sa wo ya happen na nim guase ya ba edu ba bi nso na se o prostate no se emu tre kese bebre nso a be ma de bo ani no waje mu mama ya be kofom nti misre wada fa kodan Vidank Healthcare ne yintu ase mfa mam be kase bia na diabetes na akutiawa fa kodan ya wate hypertension e bo modern asa ni nyina yade ba ko ani die hu na etumi ni pata kwanse ado pa eye hapa hepatitis B NNC ekum ni papa wakodan wono me na no peyen se yade pa yesa yade so ekwa ma biokura eye bladder inflammation ana so twa na ate ya wo ma fa ni nyina kwadan Vidank Healthcare no pe be se yade ma yade ne kwa ema bio Mr. no pay ma Obia on the other no enya yen sere yen Daddy Lumba kire ampa yanko pon for akran fancy ye pa no pay na Vidank Healthcare no kire bibidro na sayade yendo no so no efri India ton na mpanifo abomaden agede atom mama yetumi krata say yem fansa yade a certified health care facility and licensed under the Traditional Practice Medicine Council TPMC with 100% natural medicine from India for all treatment. What the buyer saw ya there acquire maybe na Kumase you was able to hold more. There were 100 Japan soccer buying J for school Jansi Hodma from 0502 230 999 and 024 0247 665 436 0247 665 436 Now from Rankrabu Prematemwa Vidank Healthcare you branch libo on crying Aya Spentest Quantum Porno so Posta Johnson
Pogas important one money butu. Your bank Fidelity Bank na. My true phone is 0502 661 346 and 0549 951 211. Pay me no bottom said Osika 70. Osika 7 ko ye dia. Mesra wada wa wo sika na mesra wo dia so we sikania wo dia opa you hu firim. Mom ye ne ya so ye hye. Ne ye pesika bobra no. Ya kwanya na abade ama ye. Mesa kwanya abade ama ye pa. Make us say luckiest wunti and on buy it. Wow, Sika Samunya no. Luckiest ya bati amount. It's a winning season, and this time I am not just chasing wins, I am collecting them. The luckiest is back again, bigger and better, with chances to change your life. With chances to change your life. A braba the amount. Sebe boma kwenya pa. So better say wa brabo kra ni nyina e the luckiest. Amencha kwampa be fa so betumi aboye game no. Wanya sika de go botom. Let me show you 2 easy ways to get in the game. First, grab your phone and dial *712#. Choose option 1 to buy a ticket for yourself, or option 2 to buy for someone. They say the kindness of our phone ekitawana. Now box *712#. Better take it in the amount. And here option 1. And that's option 2 no so. What the amount down for be. But do you want the system to generate a lucky ticket for you? Open say Yankasa system no. Amount ticket number na. And then go with option 1 again. Asako wachina kwa option 1 hwa. Prefer to choose your own ticket number. That's option 2. So one can stop professor person wow for ticket number na. Lucky number no more the answer over option 2. And confirm your payment with Momo. And you are in. In fact, when you try sikande farm Momo no so pe where we womb. Agrona na yasha say ye dey no. Me the luckiest. Sikana bedwa say. Madam for ba ko asere sana me se crash na den. No se hwe Nhyiraba go ndum ntira. Na se na maso ye yehye. Me dan bia na misie. Me se kasem nyina ye basa. Madam na kanwuram. Na so ne the luckiest adamenti. Betumi complete me dan na. In fact mani di agente me kan for the man. Na me so en kan for ma na me anka me nim dada. Luckiest dey a game ba ko wa Ghana ha no ma. Na man for this can na man for botom nyina ye botwo no. Ne nyina ye the luckiest. Omode na Bobby. Na so enche ubeye sikani na nsenya. Nanim opesa wo ko yen online na na otumi kwanya ticket na book game no fefe dia the luckiestafrica.com the luckiestafrica.com what me register na ye kro no. Then you can tap on community ticket to either pick your own lucky number or let the system choose for you. Then you can also buy a ticket for yourself or someone else too. And when it's time to pay, kindly use Momo if you are in Ghana. And then you can pay with your card if you are abroad. Woman na utemia. Mr. Wada for card nitria. You be anko come and farm on pay. Now I did just say my woman say 1 ticket can multiply for your money by 500 times. Sika krade be shemu no. Beba ho mako 500. Ah, masa umpe we. And imagine say the 100 is their toswa. Na attempts by 500. Yeah.
lucky na bomba we say ya sika obedi ni botwo lucky nso de lucky asen de obi obobi adi e hon de oba ya obedi utwa ya obedi mo ne fa phone na bosta 712 hash bomba de na trusu na di sika na nya sika fasoma busia wate Daba banama wu mama ubeba besieme ododia banama wo we don't want want ya yensi amwa di odo beba besieme odobe banama wo data ubeba besieme Opa me say ye ene ajiwani anopa me kanfo dreams fertility clinic de ama dreams fertility clinic ye hono mo na de wa wuntumi nwokura no wa ya wunyaje fu no ngopa wa bra sa no wani da so no wobotaye no ade si wani so a wo peba no ye ho pende to betumi twade ama wo obode na bra dreams fertility clinic ne mo ne peba mfa ma wo Dream Fertility Clinic is a UK and New Zealand based leading fertility clinic in Ghana. Irregular menstrual cycle. When Sabo Nancy so a band na by a fin and maybe hey or Baba Benya Fibredo. Where fruit by a kutu sepen for now so not pen them. To Mr. Wada Fakwadan Dreams Fertility Clinic near Moano Pay. A block tubes and NASA miscarriages. Who fell through Sia and Abofrana best sing. Nancy, the money do what Temsa. You come off what tatao. Oh, hey yo. Fakwadan Dreams Fertility near Moapa. One explained infertility. What they just say, what they want to me. They want to make Ukraine insane. Bibi amfa. Nanso Ukraine just would name the Kudrankasa. Fakwebe wow. A 5 blood in Abato Yamana. We fray kutu sapen for Nansu Benim. And right out this function. Bema just a Bema and Timiko Joe. And Timimpon Sodio Kwaku don't sleep. What does it him? As Obia Wabrono. What the whole team Kaja. F is impotence. Mema just any nature thing. Hey, Bana who just in Crumay. Amwa, Fakra, Mr. Abomadia. National low libido. We not in campus or no babeda. And I will not in campus or no Kunubishia. Or buy a bit to me boy now. Low sperm count. And common a woman just saying you and yan just a moon yaho dang. And do no about a dump. Yes, to me, Wobba. And you cry. Menstrual pains, Ubunsa, you are better than actually just a Yasim Kumo, bra, uncle Bunsa, Busia, for you now the wire calendar. And I'm do Jessica, add damn it awful. Wow. Wow, cry best.
Onina Kwadan Dreams Fertility Clinic for the Ensuasin Farmer. Friend Penny Farmer True Face 0599 555 220 and 0597 225 388 and 0597 225 389. Okwato so Obia ni agipa na onfane dofo ni agora krachi wonim de entro ono na odi ono ene wonim de wote ho in fact amanfo wodo amanfo do so de mu odu obi wo ha ne do ne nya aduro bia na obi di aye no ayo do kan we fi dade Lumba njen o se ebisi aye duro na se nya duro anope minim eda ne de engineer funa tumi engineer bibia wie kama na mesin funa mbesi dan so asia wie mse dan esu ne nka efe pa na so nam se wunya fa paint emfa ho nti no yenche de hu dan ne fe se de tie besra wada ade ma dan ye fe no eye paint ye ne ye pa mesi ade ma dan ye fe no eye paint once obi gina baabi ne watu ne din no watu na ni din hwesa obra ne dan ye fe pa o mami dan ye fe pa o in fact DLFM dan no efe papa unnim ntira DLFM dan na ho fe ni nyina no ni nyina free diamond paint ana ma ya dan na ye fe sa no nti mesrafi ni wasi udan ya wie hu paint be paint hu na chama wa ana se nsuo togu hu na se paint na ntumi pepa de a ni na diamond paint wo de wo dan no wo paint hu na nso paint na ye dada adanfo bi ba was paint tan time ben wakotwe mesra ma wre ho diamond paint what the mount pa Benjamin Moore manufactured painting no the paint ni na so water based paint e san so washable so kan empepa the best for African weather I'm saying you really such and said the tena no den na so diamond paint there what the foul down ho and the sakura doesn't fade out colors are hold on so it will be there were gross semi gross high gross acrylic there was silk white there were matte finishes and everything deluxe. You know, baby, and Obia catch out on Sabeka. Yes, up to the door, so power measurement. Open wholesale and sell retail. A crank can open and up as over to be cut on swap. Web your shop open diamond paint for paint in the Biatonwa. A queen at the Honor de Mount. Go pay more Quabina. Quabina, whom I true phone in 0546 770 341 0546 770 341. DJ Winters. CJ Winters. For man 107.1. Whichever no pay. 0207 744 697 0207 744 679. Yes, 697 rather. 697. Something go pay more shall be school junction. Mahoma true phone in here 0538 0538 364 104. Tome Anasa Bognizer. Mahoma true phone is 0503 0503 493 710 0503 493 710. Chancellor Spentest, your Adum Plaza Horma. Our true phone is 0503 493 710 0503 493 710. No pay me can forgive us if phone na dia ma wo. Edu ba bia pomode na ye no hu bibia wo ho. Mi se ani pa ya kwa ye ba nyina no.
ya pom den e na kire se de betumi abobra wa asase we so enti mesre wada emfa pom den fa ni agrokra enti na make can for give it P capsules se de mo anopai give it P capsules we be sam se Nhyiraba na adwuma ba na eye da me chuku na me ntiechire mu nkire o give it P capsules no ma premature ejaculation obema na wetumi sode o nimom simakitu abentem na etumi adwodwo 5 seconds pena ekire din na make say your bay o fe say your bay pa say de nimpoku asisi so kama akono sei na fe say your bay to pa na say your bay ho fesibiti no abeda ho no ma biebie ne ma so de ama krachi ani boss wa tim kaja unua akwa o ma bie wo na me ka kire wo onsi ho bio da afre no kura wo mfa ana ade ne tie ana meboa we ka ko fitela hweba ni o sin Nhyira in fact sema wo kan dia manfo ho danzidie na ko fido no no so asoro brobo no ho den say yi no odi si obetwa se hu me jine dipa enti ma onsanka give pick up so no na mo na nya nimguase mfemfere wo so weakness in o spams no eni ahoden enti wo ni obada mpo a wontu nyam no wo ni obayi adamfie pi nyinsen bi amma obeja wa akofo mema foforo wate nsumfo no peba sexual weakness in men be ma wo di bo ani atim kaja on sanka give pick ups na be di wasem di amount the sense will give us co capsules e pa dwumadi nye pa make a chiro sisi no weight pains untumi nya ho hwe anasa pass koko ukwa janabia so asabi udi afa chame ene ukwa janabia so a sense de atwa kokoti ye yamwao anasa make say constipation ayamutim kwa janaso besi susa ubabra untumi nya ho hwe momodia koto bi nanom give us co capsules e betu asede ma ho me afa give us P capsules no any co capsules ne dia bom anom na results e be hu say in fact wo ho atopam ya sanso wo give us ever mister no etimi support immune system me nya hodi jane na so etimi eku etenyalo bi ti say malaria typhoid and if jaundice etu aside kudeku ekwa mabiew make say aduane nya wakono saka be betumi abo mo didi mu etumi akonkane obedidi ama hu se obana hu se yes in fact what did pa ubi afie ha no ma se ye pobi akaduane ahwa ku vitara ne yeton sa de frɛ no iso no onfa na didi ani agro biso opana opapo mu denti na dro ota no muso nyina no eye give us eba mecha eboa ne pa yasanso wo give us GC missing capsules and so badwumaden eye rushes na make se wanyimfi agade aboso no enzanza bema ni hu ma ho bio bema oba no hu ma ho bio kokoto ne mo awo eye white ebeka ne se ode omadi anako na kwato ne ntuase ubunsa wote yaw pa wodo nsaso a wote yaw nyina de kwadan give us GC Mr. na NF ne capsules ne betu ase wonto so a wo condom pese no oba beda na woni bema beda no wo de buy no so betu metu ase insu kankan asabe efi wa himfie ho ba no enya de pa bema yi ba o mabie de bia baka na me de mema nnome bema yi ba ye kama pa hyese odome sa na de sia me frɛ no pa wo mfa obanya bibia o bema ne ba himfie ho no no ya de watiti de asra ne nyasem kuma insu kankan bi efiri ho ba ye no amo ne kwanti ne kompon no so no be hia bio eye nu ntira mesra wada enka achi mfa ma wo kokoto give GC Mr. capsules ne ntu ansi mfa ma wo na be ma ne sam na back why wodi a ubu nsensisi so ene ba na ade china teteko ne nyina eye give GC Mr. capsules upe give us fondo ni bia fremperifu ahomatrofo yi so 0543 222 470 0543 222 470 yendo no so all the chemical shops ne license chemical shops ahodo ni nyina anasa pharmacies ahodo nationwide ukwa hwa wonse beka yendo ni bi give us there in fact eyedu papa anopa mini motu kwan yakọ baabi wakwa yakọ wani so ya ntenta sa wani so ya ntanta uhu baabi a wo beda ena so de wiase ye hu ntumi nkwada baabi akeke
nanso na me kanfa ma wo say be ya ba kwa baby ada fa bia kwatena dwodwo ho pa so ye hwehwo wampo bia watena wo fi ache wo pese ono oba na busuafo no e kwatena baby dwodwo ho pa na enikan bibia konka de ba mo a ni nyina ye di Ofosu Plaza Hotels Jedi ni ye di Ofosu Plaza Hotels ye hotels ne dosu wo mayi mu se watu kwan ko baby no wakwa ye hwehwo anasa wo na busuan baby akwatena dwodwo ho de a na mani beje party a ni nyina da ye di Ofosu Plaza Hotels yankuto ne beboa mo wani da so na tumi apamu hotels na dosu pa wo mayi mu ukopiem okofoli dua ye watachem na afin so botanso ebrin so ye wahwere ase adanta ye wofrafra ha the hotels nso no an office near comfortable and luxurious rooms wow da how to me say a damper and what them is in a fully nyanya said the open baby to me adjust now what to me at all the ones with the nanum nanti the form say tim kra that's I call and that Lumba call you manage pa na me da me demu no empana me da so no na empana kasa to no boase massage me so na ma poso ya me nyina akọ umpi na peka ya moto di Ofosu Plaza Hotels. And once when I make for the Amawi, there were conference room for all conferences. Do my dear be a wood dear no shame with dear piano. I could the memo bear, come where any campaign what to me the event ground for various events. Events be a person, you know. Fabadaya. That's in was saloons for pampering. There were gym centers who doing enough for fit a year fitness enthusiasm for you. Swimming pools at the mama person who could money. A quick jadia, a swimming, and this will be one of the Mamuna. Then him said about crime money did you say? There were healthy local and continental dishes in Nabi, and a pair of boots when I be to me at the Horn Market anyway. Was soon back Joe. The money is a who answer back baby a cry. Maybe I'll pay on Sebekabi. I would do for Soup Plaza Hotels one of my friend. Prefer my true face 0530 458 834 0530 458 834 and at 0207 974 61 0207 979 461 0207 979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort at the Ofosu Plaza Hotels. Nanko Fubiji Sebia, your drobi keku, be off when you drew your donkwa. Obia for Bibian, Obia, and your don a giant, I know. Brenna, a customer back home. Nana watch in your po. Higher DLFM 106.9. Ghana Major to make us a video back up. Daddy Lumba radio station. Yeah, you might be frank, I will put my demo. Abuba Johnson, enough Legon. But I would know Anidaso Wɔhɔ Obia. Baby, yet you know, could you tell our transit by calling in China no peno? Yako Ekudi Enko Mona program ni Dino Mose a ye dang. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Na yanko ankra tonche na brabono no mine eya menumi enu nyina sade se na Ghana mine etimi akonkane
and me nyina me no me nyina betumi akabom no man yatimi aye ne ye na ankra to si wonsom wanyimpa ye na ye hom na sisi a na ye tena se na ye ni nkoma no pay asampa etia obanyansafo so wo bunu ye won kana asam te mafutu sam kakre wa supreme yo kofi oh man ya woman oh man ya mama yenyi baby ako wacha za ya wareni wonsom wonyinyi pa asa de pa wo fio ye ya mo yembera ye ebe ya ifina oh man ya woman oh man ya mama ati wa ya no ra nyamicha za ya mama renya wonsom wonyinyi pa so ya wana be ya mo yembera ye ebe ya ifina wonsom wonyinyi pa nasa de pa ofio ye ya mo yembera ye ebe ya ifina ama be ya ifina ama be yo asite be ya ifina oh ama be ya ifina yana ya mo yembera ye ebe ya obrani warabo ama be ya ifina emina wa ya mo yembera ye ebe ya ifina rese ama be ya ifina abraya we sabe ya ifina ro ao ama be ya ifina ya mo yembera ye ebe ya boni ye ama be ya ifina abraya boya ya mo yembera ye ebe ya ama ebe yo ama be ya ifina abani warabo ya mo yembera ye ebe ya ifina sikanye bredo wafa timpawa weyes na winya yamishira amani payo zefua enyanum yafanya misronya jumana nyami besrayen obraye boya emoye muraye ebe ya efiyanara amabeye ya efiyanara ejano mapofo asitre beye ya efiyanara zemjabwe amabeye ya efiyanara adije yamoye muraye ebe ya yafa enyebenkawa amabeye ya efiyanara yanaro yamoye muraye ebe ne kwasa no se Ghana man no se ebeye yi a efiri ye na la enya ba akofo adwuma wo o ma na yetimu no ankwankro bia wana sɛ de ɛse wo ye na ɛboa na Ghana man no yetimi ɛho timi to ye o ma ne timi fa ne ntoma pa edifura sɛ ye ya adwen sɛ mpanifo no nko na ɛse ye o ma ne ye dia no mienu so edifo enti o ma nyamienu ye betumi aboa ye pepe kakra nkra de akɔbɔhye asase so anapa ko fitela tenase DJ Omalo de na Facebook no so and afinsi YouTube anapa ye ba bedi nkomo ye ba bedi nkomo ma menyi ndwom ne firimu na ye ni nkomo anopa yi ene nkomo ye wo hɔ a ye ba bedi no edoso eye ensemfo maako ana nkomo ne maako miensa de di kan no eya kyerɛkyerɛfo a komo we ya kan bepem ne so still na no de tia nete akyerɛkyerɛfo a wɔnom akɔ training colleges ahodo ebi awie ebinum so akɔ university suapon ahodo awie a emperefo afọ madwuma mu binum awie school 2022 bɛyɛ mfie miensɛntem ni afie atwa mu na aban fa abandada ne fa o madwuma bapem samre kyerɛkyerɛfo yi ayɔ ye kyerɛ ya ye hu kyerɛ ma o ma kyerɛ ade saa afe baako ɛne abosome baako 13 solid months na mde aye adwuma pem ne
enya ade a mpanifu atua omoka ebinim mpo one staff IDs almost staff IDs ni mpo no omo nsenka endra so mokoye oye kire ewo Jubilee House ano pay bedi hon komo eno achi nso en mpanifu mo hwe ekwan so dwodwumade asu kire mu sei enkwanhia maako apem ahankron ne aduasanson ena atumi agye nipa wem nyina krade afiri wonom nsemu nipa maako apem baako ahankron ne aduasanson 1937 lives ena yatumi ahwere ewo lolo nkwanhyiam ewo bosome nwotwe entem ewo afi nkuto eden eno achi nso tamalaban ya sabia empenifo kiremu a ghost names omutuatua sika de kwansamantin mu enipa bia omutua sika de ma wo mo no enya de omuden ewo nkrata mu tisikadie akoso saa tuna kolebo nso omukiremu a siwo ono soso saa sika bia akofa ncha mo si wontua ho nsem akoye nsempi oman ye kwa ne sen tide bia bekoso atena ye BCD nim dade Lumba anwom eno ana mamen kwa kofitela ncha nansa na no tie ne we endra mna chekirefo ne yoyo kire no odin nsem sei eto de kase bo nim de yentie nsem we yaba na yenhyan komotwetwe no ase. I am Rose. I'm a visually impaired. In fact, it's not easy for us. We had this appointment since December. That was December 2024. Yes, please. And from then, we've been, in fact, we've gone to rent and also we borrowed money from other places. In fact, look at the age we are. And then you have to call your parents, seek for money and rent. Then how to eat is difficult. In fact, we've been coming here, going back, seeking for these salaries and nothing. They didn't do anything for us. They've not helped us. We came here even not quite long, and we were deceived. I would say we were deceived. That, we wrote a letter and came here. Then they told us, they will actually work on it for us. Yeah. In fact, we went and stayed. We have to call. Even sometimes you call, they won't even pick your call. So, in fact, we are suffering. Sure. We've borrowed, and as at now, some of us, even the rooms we've rent is almost expired, and we have to renew again. But where are we going to? I'm coming from the university. I need to take care of the child. She has a kid. Pay her. She is blind, visually impaired. Pay her. She needs money to take care of the child. Pay her. Is it a crime to teach? Is it a crime to teach? Is it a crime to teach? They are making us ungrateful than any other minister. You are supposed to be in the classroom yes, right now. But they are taking their salary. We need our money. Pay us. We need our salary. We got our appointment first before any other minister, but they have been paid, leaving us behind. Why? I say, is it a crime to teach? Tell us. If it is a crime to teach, tell us. And I'm telling you, if the daughters, listen, the necessary requirements. In fact, DLFM 106.9. If it is about the exams, we pass through a lot of exams. In fact, as a visually impaired, what do you expect me to do? We cannot. What do you expect us to do? She's even crying. We are suffering too much. She's too crying. Enti eni a woti a chekirefo endrada wono mokoyo ye kire ewo mampani aka chekire mu a wono maye adwuma saa bosome ne maako dumiensa bepem saa mere o makasa nyaade ampanifu etua wono moka maba bosia atwa mu ho ahia o motwetetefo efra abusua na abusua fo mpese o mbefa visa o mofrei no mba be sresre sika obi de ne ba ko school na nka agya wawi a oba behwe abusua na so owie nsuka unu susu na so obekira de ne yentua ne ka
ho nsɛm no deɛ na mpanifo o ma ya nyɛ ne no mo hyɛ ase still na dada na kofi Nhyira akwaba ye nua empom de sɛn nyame na adom na so nyame adom etiapo anɔpa yi ye de rade ase ensɛm yɛ da pono si deɛ di kan ni ehwɛ akyerɛkyerɛfo yi nsɛm yi kyerɛkyerɛ ni a wakɔ school awie university awie training college etimi ede ne ho asi so obɛboa na ɔman Ghana kyekyere akɔnka na nti no ɔmo impact knowledge ede ama yɛ ma no and Ghana for mpanimfo bɛpem sam na yɛ kɛse no ɔmo kyerɛ mu a nyade a ɔmo tua ɔmo ka ɔmo ayɛ adwuma sɛ ebi no kura yɛ nifrafo ebi mo wani any problem but un say school ni yɛ wɔ baabi a ne wɔ nifrafo nso school wɔ hɔ no ma ɔmo kyerɛ adeɛ and some of them no bɛpem ne dada na ɔman yɛ ne den asɛm ɔ yɛ ka bastel na ɛyɛ sɛm ehu hia ɛsɛ mpanifo hwɛ no mpa ho pomasibre ɛdeɛ ne yɛ aso ɔman sɛ yɛ ne yankasa ma ɔmo akɔ school agentete awie na ɔmo kyerɛ adeɛ bɛpem samle no sɛ na yɛntua ɔmo ka na de ɔmo bedi kura yɛ den de ama ɔmo deɛ na mpanifo ɛnyɛ Nhyira mechietiefo nyina ɛne ɔmo mo hwɛ nyina I remember say 2 weeks ago ye can sa asɛm we ho meboa sure ama me can say momo ntwɛn data ɔmo share say ɔmo bɛyɛ de no ɔyɛ kyerɛ no enduro yes momo mani nduro say ye can asɛm ye nde ya ade kyen ɔmo nware no ɔmo ntinsi street no ɔmo ye ɔmo ye kyerɛ meboa sure na Nhyira mera ho unim ne nti amera ho there be o voice na wo boy no obi kan say nani afra see yemfa bibia anto nchen it's enough is enough kyerɛkyerɛ ni a o kyerɛ ni frafo ade nani afra untu ya ne ka 1 solid year plus 1 month ni nyina ekabuma 13 good months ni freni a onu nani hunu ade age so obi aso ne nsa e de netwa gata ana obi aso ne nsa e de na akosi classroom ho sika ben na ni freni wei onfa ndidi yemfa bibia anto nchen omo mani mfra ya omo ye teacher for omo kan krapo de ye betimi akase bi obetimi an la sulala bi enya aduane ye Kofi osi de koye la sulala no because nipa no de sori anopa nya wotre me ba kyekire ni sori anopa onya adwade wi a de why late kura no 7:38 no classroom obepon 3 pm 3 pm na adwuma ben no okoye matine e o kana se ba ni owo ani no onu wo enidaso sen edu de eden a ni edu de eden a ni owo ani no enidaso sen ni oni ani okay sure no krewo sana me pese me fa free cause ni freni onu na ni efra no den obeye ansa na nsa keska de ato aduane adi 1 solid year and plus 1 month bonebe na waye and she said say is it the crime for me to be a teacher? It's a crime. We did some so. We did some say. We are quite radiana. Me fa to me ho so say me be kyerɛ de. Ama Ghana nkura enya nimdia a obo ade dodom me no ene ne amesua aye no ma impact bi aye den egu om trim na on so daache o ma be ye ni papa eye bone. Is it a crime? Aden enti mu de muhu nipa mobo krampo na ni freni onu oni ska na ni nye ohu ade na untua ne ka onu po de anke oso otene fi na nka abade ne to payroll so but oso obeye adwuma na o kira de a enu so untua ne ka aden 2 weeks ago I can say me wa ha me ye calculations bi wa nti emfa ne se ni freni no so e fa sa calculations a me ye wa 2 weeks ago ni mu a then there is a problem cause se ofrifie ba na so obefa car e na e de aba bebi o ba be kira de na na obi na e de na ba can you imagine obefa nipa na o de na ba no e ho ka nipa na odi ni frifie ba no obefa ne ho ka asanfo no so ne ho den ne ho so ka and you are expecting say like omontena fi no omonye nhwe han no omonye demo
and do one so cry ma or ban so busu be dua. Omumra Facebook umra mehe. Any frafo na elidi demo. Oba so ye ni friend is aka ho obesiesie ne ho bosumi bia. And yentua ne ka. Oba besia anani efra ena elidi demo. Sebe obu ne nsa obeto pad. Obedidi ne ntade sem. Obeye ni ti. Se pedicure medicure no beya just to keep everything clean. Now I'm saying ni friend ni mini maybe ote. Say bia baby ote a compound house omu nyina yusu ejana bia baako omu fanche ti for manjem. Omu nyina yusu ejana bia baako. Na say bia okotete white a eno so ye ka. Na untua ne ka oye den ehwe ne ho. Oye den ehwe ne ho. Boni be na yenimu aye. Boni be no maye. Enti etiefo na omutie ne besere mo mra Facebook no so DLFM 106.9 na finso YouTube no so DJ Omalon de video na to so nti uba obehu no ba behwe endra oye kira na achiachirefu yi eje no omo kirem se yeji yensika demo yeji yensika demo yeji yensika demo na omo no behwe se de omo afefa placards ahodo atwetwere so a anoden hwe nsema ahodo omo atwetwere ni bi kura chale anoden pa anoden. We need our salaries and staff IDs. Oh yeah, money staff ID. Only staff ID kura chese o tiechire ni. And that person is still working. Staff ID no more yet, more Rihanna. The BB Sunday say, and penny force to say, a Juma Mofa or Mono say, or Mon qualifier. I don't know more papa baby intina. Simple. Because as at now, Mugusu ye Juma. I could ma. And Andra, honorable minister for education, honorable Helena Idrisu Kasaye, and was so shown was my mom compensation for that solid month no muntia or mokan, and then I said that and so no more qualifying to the more qualifying. As some when yen, I dear have a say, yen, no more shall say your yetri. That then we him put a crown a more yantiasat now. Moon to me, young maybe yen cano korewa hasi. Nipa ni pay crown farm man, and you are thinking about compensation. Na compensation na beka pay no, and so munsa nyankan. Cause pay name moon farm man nipa no, and you are talking about compensation. Pay name mayo, and you are talking about compensation. Say, yemfana say, sikano, 20 cedis. 20 cedis no. Why you juma 1 year? Nensan kan ni sikaye. Nensan kan ni sikaye no. Wo no ko kan compensation wansem. Compensation wansem a wuken. Na nensan kan ni sikan compensation abeka de na say another 1 year. Another 1 year. Because looking at these people, omulidi demono. Omani frefra. E fana ni frefra. Omo many fry so yeden e kan. And I could say so many fry no. Some of them a man penifo they are taking care of omun nyanketoa. At the same time or san hwe ono anso no yeden ne ho. And you are expecting these people to continue to work. Abro mon san ka musika and they are on my demonstration. Aye. This thing started and 1 solid year and a month. That's 13 good months. Now insan kan ni pay. Pay name insan kan, and you are still talking about compensation. So the compensation be kan man. Meaning say you know what you are doing. Boni ben. Sabi impenimfu a ya form abem omote wono. Say 1 year na nka ban ntu omukaya anka. Omo be koso aye adwuma na. No, Debbie. This is not Ghana. Bonnie Ben.
how do you expect these people in the frafo way mono ebe show ho sika ben no mo fan show ho sika ben and no mo fan show ho and we are living in a country like we think say everything is okay. We think say everything is okay. Just say obi anyhow. Because muni problem, muni how. Until you think say the people in the country no so how. No. We di enye ye best education minister. We adwumanie. We di enye. Inkotodwegu fam ensa dansa yem. By this time I was almost set me come musika. By this time I was almost set me come musika. Forget about compensation at the end. I was almost side it me come de or musika. All they are crying out for pay and your staff ID. All they are crying out for your pay and your staff ID and your compensation or more drain and your compensation or more pay. What they need now your 13 months salary. That's 1 year, 1 month salary and no more pay. This is not compensation as them. Pay them to your maka. Sika name where you're saying and no pour them on grandpa and so on mudi. Teacher ni pay a saying. And so on mudi. I did about come a person ye soon ye. As at now, I'm penny phone to your mokana. O my yachra yes, I know. E won sunsun so say de be brem ofra na ye mofra no mo school mu no so. Oh yes. Because that chire for na koma pa be no mbenyinam de akwa kire mofra na de. Nhyira. Me bawo. Se uniska sika ni hu e komedo na obetena microphone we ti a. Se na obesify adwuma na fa. E wo dia me fe na eye. Wo dia me fe na be ye. Bibi amfa ho. Cause near was say ye de ma no ye mfa ma wo. Inti amemene fi na ade be ya adwuma. Sure. Inti I could say teacher for ne fa na ade amemene fi na ya adwuma. Obeba school anytime bia na ne bu afu. Enye bibia na ama ne bu afu. Ne nsanka ne pe ekom de no. Ekom fita pa ene de no. Ba oye den ko kire mu kire school nkura a okiro ma de. No. Oye den ko kire mu kire school nkura a okiro ma de. Oye den ko kire mu kire school nkura ono na wo kire na de. Entina ye be sere mpanimfo nsere na wo ka no. It's about time say ne bi wo ho no ma ye mfa ni agrom. No. One, dwuma ye ni aketua efata no. Yes. Chekire ni bedware abapada atompa boahye akwatena classroom akwakira ade sa na de obedie no oni bi. Enti adwen ban na chekire ni kura benya ode be kira bofra na de. Sa bofo no nti bibia se not abi se biskan kura chekire ni bu kura be fu. Ono wa come de not classroom ho. Nhyiraba, let's make this thing clear. Working in Ghana is very, very difficult. Working in Ghana is very, very, very difficult. And I could say, most of ejuma bebre Ghana say lawyer fair edium pay yede e fa. Na say ejuma na mo ye na mo san boka kura we kire da. Na Ghana has say ejuma nipa bebre ye ni na ye hand to mouth. 925. Hand to mouth. Eye hand to mouth. Nyame no mo de omonam. Ejuma bebre Ghana say eye hand to mouth. Cause uji pay na fana ye lawyer fair. Utu ya lawyer fair. Oba adwuma udidi utu ya lawyer fair. Bills na utu ya into pay no kra de ensun di. Okay, na me betre na man for the nam Ghana. That's really true. So ye be education ministry no ni finance ministry. Say enmanim ye de be sra chekere for no mayo ye kire na che. Wonu masu ache. Montena se no munye hwehwemu. De mu fi se bia on qualify no. We de emra kwan so mo ne ntin konwa na de ese mo ne fa so no. Mo ne nye de. Enye ye be sre ade ba ko ha o man aya manyosem kankan ya ye de frɛ ye ni e de ye niema. Ekutia ordinary person, ordinary Ghanaian na onye boni bia da. Na ono na ebre ye be sre. Ye momoden say niema bia ye de kata ye ni aya manyosem ye nyi nto nkyɛn. Ne nyina ye ma oman no ho hiae na oman na yakoma so. Onya koda na woda Ghana ni wa ko school a bra wo fa bɔ no ho kan ne. Watna classroom for 13 solid months. Na ye ntua ne ka no. I mean nya de pa. And we shouldn't be entertaining this kind of staff. Yes, sir.
penifo to ho anamon na ne manyim yada kwan bi esem fa so na mo staff IDs ne mo mpema wo mo mo qualify ne so mo nsi ho ginaye na mo hu na mo gina bia se de bia do makwa tena class ma kwatira de na bo so mbedu na education ministry ye tue obi aka na chechefo na ye adwuma ne sika ba no ye ntua mo ka no ye besere na mo nya hu bibi na de yakwaso de eden Kofi Nhyira ye mfire chechefo nsem ne ye nkọ we mu na wonim say asa hwe kwan so kwese dwuma de su kire mu a bosome watwentem enkwanhia abeje Ghana fo kra free won mu nsem no akra maako apem baako ahankron ne aduasa nson 1937 na ye enipa o mawu through road accident in 8 months pe ewa fimu in 8 months na DJ Malon beboa me na on project nkwanhia hodo na asini bi na we na nsenya Cape Coast ha ya NDC office no enchen wo Cape Coast Portmore ma na nsenya I think that just last 2 weeks kra ena nkwanhia we see ye enipa kakam na yetwitwa ka na yi no yi no kura yi yes if my memory best of me right I think that was last week in last week yes just last week here na nkwanhia we see ye and what the Tumilikana bla Facebook no so se nkwanhia hodo a ACC wo ma we mu a eje nipa nkwa just bosome nwotwe nipa mako 1937 aka kana nya nipa mako 2000 within 8 months o munyina hwere omonkwa ya hwe bi nim sa sound mbeba de a aka wo ma ye sound na yetie dede ya hodo na ekoso nipa aka ka mu a yetwe na entwe ye nipa mankwa Eba, tu life, eba. Se oba Facebook no so a ubehu videos ahodo a yede agusu no ebe in fact enema ahodo a ekokoso no ehu pa se bosome nwotwe pentem nipa mako 1937 ena mo nyina hwere mo nkwa ebi eye abusia no eka nifo mo da abusia no oman mu mpanifo tete na ntin bi anko oman Ghana dache ebebu oman mampunto atumi aba ena lolo nkwanhia eku wonom de bia ye tena sa ye kan lolo nkwanhia ho ensem na sade be che no na nkwanhia no kwa na ekoso na nipa wu na ewu edien na ankwankre hyenkani nye edien na passenger onye edien na aposifo onye wo mo hwe ya akwane badia ho sensem na nye edien na Ministry of Roads and Highway funso nso enye edien na Ghana mampani nye edien na pedestrian no nam kwantempon no ho so nye na nkwanhia hodo a ekoso no enkofo maye eka wura no so kra wo chefa wo edien na yenye hwe ba bia obayi hye ne sade nkwanhia si ne mamit ade ka na bonata de tese oh god video ya hwe eyobi carelessness and our courses are the way meboa when you overtaking sprinter bus no yes ode ko edi mirika tete ofri akra kwata krade and wo hwe a kwanhye won ese na nkra kirem se na articulator car kese ba ko asai esikwan no so and okwakoye overtaking wrong overtaking na ko fan kwanhye wode ba ya ade hia mutu kwan ahomache be 5 am omu dodo na ahwere won mo nkwa e wo Cape Coast 5 am koye overtaking ahomache 5 a Cape Coast kwan no krambo no we've been there before ya on efa ko jokwa akrobo ehwa na efa ko jokwa akrobo and we came here kanewu me be kan say sa kwan so in Kenya street light eni so nti asu esum ekwan no so nye de enye see I was a country as a Ghana as in the funny am serious when it comes to we being on the roads insira driver ni kan bi passenger ni kan bi aban kan bi ye security service kan bi de bia me kasa asem we say omampani ye pa o chow hwe insira okwa abrochira ho hwe police for omo te bicycle so meboa sure thank you and omo a omo use cars no and omo nante areas
hwɛ yɛhia bi wɔ Ghana mehu sɛ police for no yɛma ɔmo moto de bi ɔmo bɛsen bebree na ɔmo akɔ hatch wɔ side akɔbu fuel see security ewo kurom ha sei no ɛwɔ sɛ Ghana ha sei every area bia police nam hɔ cause yɛtu ɔmo ka ɛnyɛ office nkwa na ɛwɔ sɛ ɔmo tena meboa and in traffic light asenkwa na also mugina there are some places bi wo no ma any areas bi wo ne market centers bi wo no ma e wo say police for there e wo ho your security service personnel and e wo ho no na eniaman fall in place yes na eniaman fall in place ma na bibini age se watwe aba ansa na adwuma den ada ho e bibifo ni bebre age se watwe aba ansa na adwuma den aye adwuma men ton ade o pavement so ya sedwa kese e de egu pavement so car elusi ni brake pe e be kum nipa bebre and we are in this country in 4,937 and we just in 8 months this year this year and e de nyama di agro okruma ye de nyama di agro okruma takra de kwan no so no street light ni so from Kasua Aman from Etra Cape Coast, no street lights. No street lights. Equine no son sanye. Equine nye. Drive any, I will drive. Sebe, o call driving school, o sound with nyansa. O sound with drink. And you know, say 5 a.m. Sharp curve, you're overtaking. Sharp cap yenye overtaking tobo nege den ya beden ubedru traffic ben na akwa kodi mo takra as at 5 a.m. traffic ben na obedi mo kaso as at 5 a.m. open tem no ko hen amanfo na o mawi ye twitwa car na open tem akon sisi a wo wasan boka o ye twitwa car no ezi nipa o mawi ye den efrim. See, yentu yebo, nengen driving. Yentu yebo, nengen drive. And passengers, motikema, driver ye mistake a mon kasa. Wafo overload, mon kasa. Isi da se ube si form, na wako. Isi da se ube si form, na wako wafo overload, si form, manenko ne baby. Or drive it carelessly. Munina munsi, nonko. Oni ebusuafo ofie oni ma ohwe omo onko no nkonko yo na munsi form cause senipa 10 be wu ba ku anke so won faso. That's true. Yes, senipa 10 ebewu passengers 10 be wu ka driver ni wu no more maka ne ensi form yo Kofi medase na tiewe me ba sisi a Memi fia bache midin de Francis Coffee. Memi fia kara me ba be san ko takwade. Enkwala ne de omo ye 4, be ma ba kon na me sia for 3. Oh, at the spot where there silent 3 years silent. Ba kon na open like all came out osu ni ye. Na ya hwem na 9 ade awo ne 9 man na aloko. Na ono ye yi na de kon mo de to car no mo ye den. What do you ko? Na pe ni ba kon ti a kire. Accident de me ne taxi ni de ye fi Uniba ya ba be san ko Cape Coast. Na RAV4 no white no isi wo no. Ono so display tachi. Ono so eba be san ko Uniba na wo ba na mde wo mo fi stop we san ko kwinti no RAV4 ne ye da obeye sprinter no overtaking na ohu me no ono a private brake the more speed wo mu no a private brake no when to me an control ono to no ko sprinter ni nche nti o to no ko sprinter no ono so so we save you from sprinter no ono all for sudden or the share me pa no wana taxi no eba no the share ban taxi there mu na be 7 because I need 2 oba ba kon na driver na o she ho no na boy ba kon na nkwala 4 na ye yi o mo RAV4 de no kwa me na me concentration because nkwala de mu hunde nkwala taxi de mu hunde nkwala wo na do mo nti no me ba no man kwa RAV4 mo straight to taxi no na me fe wana wo na so wo na taxi no me no na ba na do mo wo nti RAV4 no e che na mu hunde papa peni bi na mpo na me hwe driver no mu hunde o mama papa peni bi so o sha tare red mo de call ho no ba me nim so ma hu ka akwa mo de ne tum because na my attention wo nkwala no so nkwala de me ka say 3 film at the sport wana na 1 na yet so kesa no de me nim so bo we so nwi de no kwa de aha ba na osu ni ye ombie na no de ba osu
I am quite a uniform. I'm a uniform. Uniform yellow, blue. Yeah. We Enquires see ye free Accra Echo Winnie Baquantin Pono so no ma Winnie Bampotemon and Enquires we see an ansenya na senipa mako 1937 that's me a true road accident in just 8 months there. Nurse or my Ghana where you my and I church for no so home no a day in no man ye one if it's a sabi. Se person money ye dear, na so Obia na said ye so ye na ye kwayenim. Jumadia wutie no Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. It's DLFM 106.9. You could never be nasty, you're from when you're the bonnet. Ghana memo, you be a nepe contrane, centrane, treasure Ghana man, and press a money. Kofi Babone, Meboko Johnny Bonnet. The Masan to Botan, Ghana Mass and Munti, Mini, or Brafo me wafa hundi, from Mamadi Momu Jumedi Munkumidi, who said, Yangara assassin, a yabode de Mayan, Mujana and Michigunya to Homayan, Domian, Boyan, Jayan, a do many ones also say yes, we be a biatwaso, Momaso Cataso, or Many Mudi Emaso, and if you said the way your mama Gana will be a lawyer for doctor for my Miss Anesse, for ready for driver for my Miss Afita for for tailor for my Miss Baba for soldier for teacher for my Miss Suku for rap for Ghana rap so for me say Miss Red Oman for when I'm on your back to say yet the and I pay you make come for me dima for back clinic the amount me dima for asempaba to look the man they share one cry if you say me dima for back clinic ebi omo new branch kese ba kon krabo payment tema anom eja ere for so mo yale dani danyina Dr. Tam da so to make kwada ngura mu 40 days twede mpo yakopon bie nani e che na hahama ene ni branch won fa mese ni pa yade na yere no so eba na obomade atu ase a ekwa ema bi okura or your expert will stroke and I say waist pains and if knee pains so this in a how so ko to dwa Dr. Tam da so the Tam better so or the brother to yade so what you na say deku e dia ma Ghana to hobe your hand yade bia how no fakoda Dr. Tam da so me di mafo eba clinic into ase fama titru pa mo amopa wo ma ya mu nsan kampa no infertility Dr. Tam da so eje ho adwuma pa ono na ade pa wontumi nya ne se wunya wu na do kwahye mortuary dia ono wuni asem ono no ma hokra no se wunwu ye ya dia nkuto dia obo abesa bankwamu bio ni ma bo komre so hausa ye wa se opoku ase mahira Ghana fonyina Femi be kunsa akrabo prematem ya so ene no Bejensa nana for Dr. Tam da so to hoji Ghana mai mai so ya kunsa 0244 774 282 0244 774 282 oh my Ghana and 0500 7272 15 0500 7272 15 Tadam da so kwana yamfa bre emfanto wo yade no eso fi se yenkuto ne yesa wo yade ne kwa ensan emabio anopenso na me ka say yam papa da Lumba wanya ne ba be ko ne t-shirt and afin so ntade ahodo wo no ma yefa ne ho no ebi o DLFM mefia ne mo pa afin se wo eye caps eche shemi fefe sa eye papa che na bi na shemi no ne bo no so de kuma bi pe na betua efi se yatwe ho pa san so na ne nduku no so ebi ofia ha dodo a opebia no won sa betimi aka wo den so betua na mamba DLFM fia no musei ye wo Agbogba Johnson in North Lincoln ye ne Wisconsin International University College no ne di hwe ne mo kan bo premantem mu anasa mekese wo de unnya kwan mafie hanom enti wo pese ye ne yankase de brewa ebetumi dia bro wo dia ne say obetumi apresi wo order no fra hama trufo na nimpenifo eni ho kita ho adwaje sikapa e wo reception wo muduru ho no ma dodo opebia no wonse beka ana so pese ene de bra wo nso a fra mpenifo hama trufo ese ne no mu twetwe nkomo 0579 284 181 0579 284 181 ana 0531 356 732
0531 356 732. In Italian, all saxes bia open no. Oba won se beka bi. Say ye medium, say ye small, say ye large, say ye extra large, say extra large. Say the open bia won se beka. But modia na frem penifo. Na no mudi komantare say the open bia no. Dem pe bi mfa ma. Eme ya do me kire be din komo. E de fa eye nsamadin e hye ketia homa mu na ye de ho nkoma no pai. Eme ya do me kire be din ho nkoma no pa. Na enai de ye di a kyerefo no ho nkomo. O ma bro, o ma kyere de sa 13 solid months. Aten o muntu amoka. De na o monye. Ma pa ba kra. Na ma se muntie. Ene ma kinsin kwanhia hodo a akum nipa wo afiwe mu. Bosom nwotwe pentem. Jengara assassini e yabode de mayen 8 months pentem to ko mayen dum yen nipa ma ko 1937 en ewuo nkomo mienu ye de ho nkomo yi no de na wo ka de fa ho 0534050199 0534050199 and 0593406565 the blana kan nyina mamo Ghana rap so for me say me straight o ma 0593406565 wo ma na wutie yen so a obetimi afre e de afa plus 233 plus 233 593 40 6565 and your WhatsApp number no fra oba ye be fa me fa say good morning inshallah Mr. Mohammed Gomako Kofumpom de say e pa sha mi aduna o so e twede ampo yakopon do metia popa no pe me yenti osinia yo inshallah me dasi ori kamarinka acheche fo asem bi inshallah o ya rehu o ye man de nimpa ko school akwaje imputie de on so betre ade na inshallah said no ha ye de bia woka wo de church fo a ya me nkwa me de mentasi asma wo kan de acheche fo de wo mafitua e wo so enunti no ma ya yetimi acheche fo bibre na esu nti no ma ya nkoso no inshallah enye bibia maybe say ya mampanyin ye ministers no e ya hwan mo mo chewa de mande o ma ba ya mampanyin fo nti se won mo mutumi didi emme na cheche fo komedi wana e hwo mo yo be kodo inshallah e hwo mo yo be kodo den nti so man so betum pon e man tinam pon e ho aton na woni ka won hwa cheche fo ansan wadin kina show bia oto de biem e ya kwenhia esisi nso ya reho na mi je de o panelist no wa ka se mi o se brena se adaba ko ani nso ya no kre ensema won so de dia o kan de wo kwa ba hanade wo kohwe egu aba si kan tempe instead of said driver no beto le buase no ne a passengers for the kuga sunje mu no o pentem akwa ba wa se abefe fo akwa ba and the view eye yan kasa ye ka asai ni apake si ho mi se denka em se la na pressure me say another the part ye call yes nka wo ka say to a na ka to inka when in that no abetwe ka na kusi baby yeah sure Enquires show esi ye kuyani ye kwama no ni a yamma ni no ko okay so one ka so na ne to inka betwe ka na so that means na ye jai na kwinhia eko na se me bi se de na ye ministers no mu konya kwinhia o mo di helicopter kwinhia no mu ka ho ana do ka and then we road accident and you mu de nka ho so ya ho Bedas Mohammed ya min shira opa ka kira ade sho mo wo aguna ana agomu akokofu sa me che o mo nyina good morning and Saturday prophet ebese yes so ipinja to asebe wa mi ko ka pe no ma ka tri so ni na ma question isi ni ma me ka se bi eye tu bako iye gabafo saye manu street light debi street light ebua ba street light bo ho na mo kwan ho no me me driver ni ana ebua ho etu driver ni o right driver be ho yesu kwa ponu ana ebua ho driver ebua ho ase o right na yesu fani ye ho yesu ma ho ade ba right ho na street light e ma ho ade
ɛyɛ no matu na meka ya muka tem no wantiake dabafo no sen so dabafo ma yisɛte wɔ ho sɛ wonya yisɛte ho pɛ na wɔbɔ de na adware woyɛ bibia ho hwɛ ɔgye no so yɛ adwuma wɔyisɛte agye no ɛsɛ ɔtiri yisɛte kɔka wi ɛfa wɔn sen so ɛyɛ nam akɔkyare si no ɛti saa nyina wɔma yɛ mfi NTN office hɔ a Ansatete mesrɛ charges na wo bɔ no yɛntimi nyia no mesrɛ we DLFM adwumakuo no we di associate ourselves from nsama hodo a ansatete kekeka na ansatete mesrɛ wo ba make submission no kama o keka nsɛm bi a charges ahodo a wo nyina so ebe ha yɛ nti mesrɛ wada ɛnyɛ sɛ obi tan wo mom wo ba wo nsɛm no yɛsrɛ wo de yɛaka no go straight to the point nyame nhyira opi good morning original Adika Sunte yeah champion Kofi ma me ntio eja are wopa several persons with a disability aya several yempeni for no mo yo mo say yo mo da na se won say mo bubo ku anka ta no so no won say mo ka say we can education minister so be mo the compensation me boa kromu a mo ya say e bia parliamentarians yentio mo ka ma e demoda e bi currency da very good ana de to su mi no unim de ntia ya mo ye be a teachers for any a doctors for no amoy omusa one ufa obi adwuma mpacho den na odifa na adwuma enye ni certificate very good na wafa ni pa na adwuma na watena se aye adwuma be 1 year 1 month na wo say on qualify enti amu for mo no amu hwe nkrata no mu ya na so they sure we parliamentarians that ben ya say we ya appoint obi I say unqualified but what be that say no dia bato unqualified ka so be eduma ntuanika betuanika memu form pa cho ma yenjin onenya me eduma wo so onenya me ntina good morning ofam pa cho mo ti say ya me adom ya hu yo mama obi ahu ye de kidi ampo yankopon abo ye ho ban ye that is what am I another day daddy you're very anti-comfort, Miss Big Fan. Miss John Mama, President John Mama. Any name back president. Teachers next year one dear. Oh, anyone teacher needs one dear. No, mean train idea, ni papa and train idea. And you'll be back. What didn't you want to water or your teacher? I don't know. John President John Mama. Bano, can say Obama Obia. Not one Bama Obi and one Bama Obi. Miss Rano, no opportunity Jimomano. Share teachers for no. I get a monk or the big failure. Ebeha. It is all see, Yenti, Yamanti, and Obaya. Miss Rano, Shaneki. Yo. No teachers for no. Amen. Amen. Yeah, that's a pa. Good morning. Morning, Wafa. Wafa, da kwa ya dom dobro me ntio. Wafa me dancing it and someone de bia mommy yet to my Ghana mu. Na de bia ya na me ka se ye penny for no mo nwe ye ho. Wafa, wo de mo na de bia mu bie book mu kan. What to say free Kwame Nkrumah pencil ebesi John Mahama pencil MPBC kakemuda ebinsi baby ada na adentina a teacher for a woman at temo mambe yempenifo e wo man mu no mo hwe na mo ntwe omuka ya me da me papa ye teacher ni wonti we ndina ma hu bi ma fam bi mu da obetimi kra me papa obetimi akọ bank yes ndi sika mai no asafa for ma abefie enye fe yempenifo na omonwe ye na ewo fom no ho because krama be fo apata aye nipa enam obi so na krama akofo apata adenti na ye na ewo fom ha no ye pija mu sisro ha mon fa ye ho na obi o yare okwa amama so a ayare fo kra ewo ayisi ye na aye wa hoden aye koba so Ghana ha de wo yare a wodi dem aye fa ho ya po kra Mami kwa so. Ene mremu. Ye senka. Ekwen biya ye double road. Ekwen biya kasri kumase kwa wa. Efi enkaye ko takwani na sifo. Double road.
And the driver no crowd down, Uncle Shian and Uncle Uncle overtaking Koshia ever. Yan Nancy road so, a better than a son never ran to ye. At the same penny 40 minutes, the woman is for Mark said, a thing crying Kumasi, I had a double road. Yan share accident here, a beba or mine. As a battery, and yes, I told the job, but as a battery. Yeah, that's it. Offer. Good morning. Good morning, Offer. Auntie Maggie. Auntie Maggie, my intio. Oh, which ya only coffee tailor, why? Yeah, just one thing. Oh, boy, Juma. Baby, be a 8 mile woman, Chiano. Yo, me come as some soa, and penny for that be our one to coin. One sunny and crow for a developer on mine. Shebokina. Obanania. She a pine woy, asphalt. What it's sending mine ye. And it does swallow home bukina. A beya kakrana Ghana for ye, preco walk of Pejumaye. I didn't think I am penny for dear brosa. She teacher near ye Juma. Oti wa no yire no mamudi dida. Na teacher near water wa dear. Ama wo de bi wa ye kuku damano. Teacher ni ne water no. Na would nimusa teacher ni ne wo so guni yamono. E de no me ya na bebremo. Yare fwa wo no jare na ni ya ne ya. Na wo ko demonstrating say abide me ka wontu ya me ka. Enuma bebre wo ho abide de ka wo wontu ya wo ka. Enkrofo fa ho wuwu. Mo de mo te ho mo enjoy. Mo kai wo sa wo wo na da wo mo bia o. Na ne wo ye bia wo betwa so aba. Enti de wo wo ya no wo nwi hu mienu. Da bia wo wutu kwan ko enkrofo aman so Dubai ni ade. Wo watu ta dan go wo. Wo wudi mu sa ne Dubai. Wo watu wo so ya desert o. Dubai ne ye desert. Aso kwa ne on wa ye kuro no. Poko anamu dimirika na mo ko. Ada na mo de mo me nchechere o my Ghana ni yie. Na o my ne fa ne ntoma penfra. Na wo bin ka se mo kwa Ghana na mo kwa wese ne o my Ghana ya chechere na fa. Nyame amfa bibia nka me ye. Ya bro ne bayi. E na wo de o my Ghana ama wo me si apene. Hwe ya kwan. E na wo tika mu na wo kwa. Na do wa hwe nyame se urade me no na ekọ. The many mo kind of famiko, we see a no present, no other radiasi. I didn't there's a bassa. Yet 3 year mum who took coin away, so ya coin in Naran yet. A coin na, as I won't share any year no. Obe Munesicano, a cody baby bassa. And a year bread, and a time sick. Crawford mammy won't crawford a pay who. What would you fear? I won't share you. Some crawford in na actually won't qua, or my bay dang. Into a colane story. Na wakase awurade ka na ekome maame ne me papa awurade kasa mamia ofu se nyame won kasa mo te ho kwan mo betimi aye ekwan mo nya ye kura mo de mo nwi nche ne nche no na portals no mo ntuatua na driver fo ntimi mfa so nko da bi mo di abrosa adai o my Ghana ya ye bon ben en 24 no mo mo den na nyame te soro e won Auntie Maggie ne twede ampo Nyankopon entena. Good morning. Fine morning. John Kwashi anope me yenti on free tema. John Kwashi le free tema alias Aputo na kasaro. Nyame sha mo ne pa mo yo papa. Masa, me se kana penyifo no won. Me se e be kasa we kasa bia ye kasa tia won. Masa, omo ye so we bia me ni ti ase. Omo timu ye dia kasa. Oh. Yeah, omo de mo fa ka kasa o. Na cruiser, any aeroplane, ni manema na mo fu. Se kwenu ye o, enye o, e fa mo hu. Ye fa trotro ye fa taxi no ye na eble na yesu na ye giska o se amuko jomu pay no a omu ji tax wo pay mu tax bia ne omu pay mu ji ni direct bufu alama sisi ni maniema na teacher ni a ye be before teacher de ko ji ni pay no matter tax is be 10 efisu na di tax ka no ko to mu na di tax ka no to mu mo fa nye kwan no maye mo fa nye ye di pa wu afi we ya me re ho me le wa no pa we na teacher ni po na se ko dis ka kese o ko Nigeria o teacher na mu dis ka kese teacher na ye bibia before be fruso o be ye bibia e ye teacher na be twa de yeah that's it John mata me bo fa no pa we pa nya me sa na jina pa mo ye pa that's pa John Kwashi. Good morning. Good morning. Me do for we din ma bia kase free the anti comfort anti conny the tamad driver for they said driver for no mu kaka no omu ni nkroma is the one day 40 years 50 years when you want to be
see him. Every see and I got all back to now, so no. What is your woman? And living me, Kaiser. Ya Tomataria, my brothers. Devin New Pasovenia 18 years, 60 years, 20 years. I say, almost 2 with your crabby cacano. And yes, sir, you need to make this speech. Where's the method? Where's the method? Obey but what and farmer. It's a government on Debit. Only is Debit P. So, only a more crazy. Because my many bring on Mudico, Musica, Mobenya, no Mudico. Mika, it's a mistake. Government said, oh, man, up police for ancient Debit for no, we are young, 50, 40, 70, and now the caca. Antekwane, Medasi P. Medasi Yamishra. Yamishra Webre. Good morning. Good morning, Nhyiraba Kwadwo. Tommy, a bridge and come into you. Medasi Webre. Oh, my basso pa near Jumadia, more body board and DLFM. Michia, Nana, Dr. Yabba. Michia Meneka. Now, you will be looking for driving. Now, me because I will set you for. Or my human say, Ghana, how they say commercial driver, and your commercial drivers is from by Osha commercial drivers, majority in road, you know, our movies, you know, and she say, middle road, inner road, attack road, you know, crown. Good on any white lane, the demon crown, or moon near last me call, UH pages, no. That was the three who become question or movie. No science for a movie. If you say, this yearly, she said, Papa back pan or Moya at the man driver. Station so, and she said, Papa back pan or hold the mouth. Because education, Papa be the one more Moyo. Ukrosika, Fabra, near your lances in the man. That's how register car. I was here Mount Triangle, near your friend saying, Fire and Subisha. Son of money, I say, register car. Your farmer, and to me now was scanner with your name. It's here, we say, Sam Crawford or my human saying, they say, Obenon, and Fisher said, she said, take a, ya final. A bambia bar no at for Subia. Or Moody Pesica, a guamubutum, says our first away in a barber stop, husband. Ah, there be a normal accident. Cabo the day. Medasi, Tommy, Medasi, Yabranasi, and no, Medasi, Yamishapi, no, I drink today. Yabranasson, Nanso Frefu, Jimmy Fa. Good morning. Good morning, Apoma. Yamiadum, we didn't be a Casafri. My friend, Casafri, Tabora. Tabula, Black, or Jomayenti, we are my last caller. Pacho Medasi. Kaka Miss Meet me, I can't find your driver. You want to send me a driver. Mestre say, tractor drivers. I am on to a mobile sick cry. With a man, will be a issue. Then your monk or my issue. Offer, Messun, I'm quite soon as a tractor driver near who's a war background. Why Jana owns a 1 pen, bear say, I can bear 3 meters ground, so easy when him. And I mean, also, I can see a bonnie and a deba. Nippon Sonia, but Nippon. Just a cancer independent Camuna. I ask you, dear Quanso. No, Mamma, to Joke Cosquanzo, drive a fast number 1 more near Nafom Kakra of Ubu. The way are tractor drivers seem drive or careless pan and quite American Mocoso. Messer, a mama driver from Mr. Mama Yantri Aboasi. Yeah, that's it. Yantri Aboasi, then you may young Unquasia Juma. Yo. Medasi. Beso Medasi pa, and Yaminshra. You best refer for you to me for his time or no. Ye dear Trasokra, ye corner, coffee. 30 seconds here, Koya Brasso. Ye corner, ye bedo will be as say, tea and your mom in Nana. In penny for so Ghana Education Service. In penny for making sure, say, Omo pay no Omo Sabeka, teachers for any pain in Sabeka. Nhyiraba, ye bet you be out here, Michia Minuaketoa, or a Koforia Technical University. I think they unimo. Yeah, you need to give pounds sterling. Yamisha no. Or better men came you marry. All right. Gofi, Medasi P. Yeah, Mr. Medasi. Ya brano aye briane sa. E bra se ye sonko nwaso. Na ye cross over.
Echo New Hope for Jane. Na yakwaje apomuden chechire no. Na sa meso no. Memfa happy birthday. Enko emfa me wofa seketwa. Blessing na Santua Bonsu. Blessing na Santua Bonsu wa Sante Matiamu Kumase. Na opapa ne dinde Honorable Dominic Bonsu. Oya assembly member Edema Mansota Krase Afraso. Electoral area hono na papa owo. Osi enka nche so po asempa. Odo ye pa. Me pacho DJ Isaac Omar no modi na hwe kola so ano ma me wanye ono a. Me se de we preja ne de wani die mu ara. Enti me wafa ase a wodin ede blessing bonsu wo manso ekwesi so ene eye wo birthday. Eye wo birthday pa enti no yempa abo nyanse Yakopon na okonhyira so no onhyira wo na onya wo kesi ompeja wo fra adomu enko adomu ye hwese pictures ne yensa be kan aha hope so DJ Omar I think Safina won sanka pictures no nti facha me pa enti ene happy birthday ekọ de ma blessing na Santua Bonsu o papa ne den de Mr. Dominic Bonsu oya assembly member Edema Mansota Krase Afraso Electoral Area. To the Mnyam for Dominic Bonsu assembly member Edema Mansota Krase Afraso Electoral Area. Yen kan kira we say Pawasempa. Kidem pa Yakopon wonhyira wo na wonfom fra domo enko adomo. So happy birthday go to you. Blessing na Santua Bonsu. Mo wo eye Mansota Krase Afraso. Papa so do. Wa da na onya osronko mpagya wo mfra domo kwa domo. Oma wonyine me pani papa no manga na nya wo so emfa so. Happy birthday once again. Go at you, blessing Santua Bonsu. This coming from your daddy, Honorable Dominic Bonsu, as a member for Mansota Krase Afraso Electoral Area. Bedwasi, bedasi pisa wa kama ufi anopando nsia. Bedu pempeso ye womu yi. Edu baby na radio na teko. Momfancha ye pa. Yedi ho ya se koba ne sa. Anzisiasi yedem pam. Kuvitela nchene na siyanko mawaya adwumaden. Sanso na DJ Omar ndi kupimo Facebook na afenso. YouTube anopenja yake siyanko mawo. Senior waya ade pam. DJ Zigby echinchima free from Edema ye. Sanso na DLFM adwuma ekuni ya techi. Mia mebesumu anopen dia megese wo no eye wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Betena mu Edema DJ Hitman Mr. Prince Oben. Mesaso ya cross over akọ New Hope for nchen akọ fire pomode ne nchechire no. Want me ka biewa makrao.